Ona fai ona awina atu le polokalame ale awauli mafufunga mua. Ona o le langonango malosi ale Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. Lua se fulu male ono minuta wate e nei lei July se fulu male lua i le nei a woli mantango fia le a solulu le nei. Le a so lua se fulu male lua o le nei fo i masina o Januari. Lua filu lima fia fo i le nganga e toi fa tala fantu. I lau mai moa e le ngata i leo lau fa funganga fo i tono mo te malawa. Fole finga luenga tono pisinisi company lungo le tele fa pe fo i lunga o upenga ta fa i langi. I so se tafa o le nei ke lope mano le soifu maua. Male langi e mama. Wa talo fantu yo ona pa ia le tua lo tau suina le provai o lai so se fanta fai tau langa malo le talo malo foi ya le tau wa dai tamama tina ma tua pa anga masani le tanto wala leo e langa toi leo le malo se lulu o lo fi dai tunga le aso le la e pe ona moli mawina ya talo si o nasa mo foi se no e anga ia toi malafana we fi se ta fonga foi ai le toi taliwantu ile a matali o a onga ile na fo I masi na fo. Pap jangan tulu telinga yang te pe de yele to ba tanga maile down ali la se ri me fo I stimulate ma wan to le down to fa to si ai to ona re o fonga mo po se manu se ri fo I le to lai fa ile fia fiana nei ole te me yo lo fanga solo ye to banga ole fondo tanga al ba le mene o Samoa I lona solo na lua ina u mavai ila so mo e pe ona moni mawina fo ile to tele o le manu le tro ele ngata I Samoa ia pe fo I tanto ia te roa ma le lano langi anto ile so nafi ole te midingo lo tano ina ia nisi fo mata upu fa alia fo ia nisi o firangalo o fai pole ole maunta ia mo te mina fo ile fi le mu e ia ole ko kwanga le fi o ko kwanga I e no mamango ke le fi ole tu lano la vala tu ia al porgala me la woli mafunga mua ia to ale tai ia tanto woe la soni o tup la soni mo wai tongi anisio company anisio pisinisi ba ia ole mo lo tongi tai va yes a fe fo le tongi le ACC ia amu ia oi a fe fo le tongi le wins for the work and income so le tafia pe ia oi se fia mo soka kongi va penga ia foi fo net tongi mai oi Australia so te mo kwa o meanga ka o pengi fiki le au mau ia fa pe onana o lo nofo mai antingu mai fa be ka kongwa ne ke lo fifia le ko pe ono fa antonafi fai mai lo sia kilo toto na fua na polo toto o wainga kunga soli pe ia wakau maua lalo mai au le langi le alu lunga langi po le vangi mongi ya ma o fa pe soli e se ale bere ka kupu mai pe wakau spragen mai o ai maua me fua koko e maua mo me fa le talavai tau le alu vo I si me na lo walu o ia la fa le talavai e su e mai ai la me fua koko e me fai fa ka we me e fua ilo suka e me fai ona e wi o le fantara fai fa ia fa mo moli o ka I ka mo kua su mali tele o to mo su mari o le mea nga o le fia mawai ia saka mea fua suka ia wa ele leilenga e ke iloa o mena le wa alu lunga lo koko e le mea nga kia ko ilo ma fa e le mena pole ino lot e le mena teita ia alu vo lunga lo suka ia wo vala ko sa mi de boa mo vala ka ngore ma mo e su pipi ia makulanga fa penga anga ki si da fia mo tantu ilo o me yo lo fa sa mai pe lo fa me le forma si o ki so nga kango ia wa li linda ila va ai ia mai sa sapai ia la usa va ai ngo ka ko ia e ku sa ma ka ko if you want for mai if mai ia ka ka for for mai hey for mai stop it I like it maar weer vinga jy maar van engel en holy ja maar vinga maar longo le dia zulu It's
Fianga na mai le Vino Records le dei fo i vai o le oli le fianga io le tru ma mano longa mai nga luenga ya sina koma mai le a sole la ya mi se fo i vai ai nga le ya sululu ke vilanga ngo le wa tasi mele fianga le oli yang balbana jengal balbana le pule o le tu mala danga le jimbana wa silia ma le lus fun mon tupu tu sang ele to mi stem ya to fo i le tolus fun tu sang o la de tutua ya mo le malu sa mo le ngantai au kilani ya fa pe fo ia so se vai pono la voni sila van talvan tu ngalon manama lo nga lui ma lo fo le sa il dia so fo pero te mi dava stai mi e vole ko yes kama walua ko ta ora la saba pa pe vai pa ta lo pa pi inga ke umanu le nei tu la le aso de fa ponga ta po ai sa mo lo watu tele io e fio ngai pa tele te mai tai sa ali tele tenga tele foi su ngai fa fenga o fa penga o tai chai kalesia licea ya ina poilea ia o e kopo ma malu ma pa ia tonu e kalesia ma lo lava de tautua i de ligi mo dona pinano a fati la o nota ta ko inga leo ia o sino de atumu ma lo le soi fo manuia ma lo le po lau pa tai tele le nopsta tal pa tai tele po i ta ko inga i manuia fo da so mo o ta to potanga i sa mo aluai de no potalo o na sofia le tua mai se foi a sino da atumu a lo lava try el fai vole no sta tanto te fa però ia to lo stalaina te umano ni tu na letto ma lo alfa malos ole tanto tau fai fa ma lo la vale tasi o le te tau mai tau atu fo ile le onga wa ia le kai mele le ia fa longo ai piko silinga le le pe ala lau mai me o ka mafa ele ese pan mal ka vo ile ata le kiki da kudu mai le lo ka mo me ai tu ia fish and chips ja fa ka kerfo ja ko piro ga ka mo guruma same ja ko o kala lo kan mang sa mo same asa mo ipo ko se uma ja io le nga o tato e te tawana ye le kai mi fo le fa yisina koma fa se malo longa ja fo na wa to ia le lau sole ia mangko mai ma ko pe o lo malo da che sulava na we sila tia we lo le mele falele ia taimi nei ia jona po ia fa be fa lo mai ia tia mai ka ke ba ko ka ni fa ia ba ko solo ale e io ia ta sai fo le bo to ia lau pa pe po te ta si fo ia a wale fa na lanchi le wo di ia le lau a fe lo ia nei tu la le aso ia te talo lo te ma foi tau no watu ki ni vale ma i trai lo trai tau wa ia io e le to ma fo ile tau sanga fo ai fa te tele fa lo ai ma lo le foi ma lo no sai wa afa le diva ya solo no tolu o ma sino ya worry ya o ma so federal o tempo e mai le pa ia ma lo le tanto tu pa sai ia e te mo li la vale na pa sai pa mo ai ma se pa po te di mai le li a wale tapo inga maua tia tātou watunu nei foi fai tau ia o lo wa lava foi matani ai ia e malu lava e sau lava tina ngalo le di ia e mo ai lava le e tonu ma le sao e na tai lea ia e file ne lava me uma ile la lo fole li ia tātou tan pa tan ia tu ia te ia tato na le reido fa mo ma lo fai ma lo lava tau na tango pie foi e vai na pena o ia chato tautua ele ngata mai sa mo o disele nei ia le nanga lava na chato nei ato le nanga fatai foi le tato paia mal malu le tato community le tato paia mal malu sa mo o la to lo fa mai na tele nei o nanga ta ma fa na ia o ma le lu mo tu tau tau pe mo ia o le vai na lava ma fanyai o le lava i te ato toa e lava foi tu langa tulanga ma famila va fa yo fa le tonu se ni te sho ese atotoa ila ma to tautua ese fa le tonu ya lo mo mai wa so ma to le po te fa linga mo ata ya ya fa te ya mo na do du ma o nanga a tama fa na o nanga na mana mo na inga chimana te o na si la fiai ele laua tele Maenga mo le tato au fatable nei vai tau au nenga le teo e tai au tau no mai nisio aina mai lolo lesi aina le tu sa male afe mon tuti o lo to toni le o lato pateste o ia o lo na patua ia malalo fatati ai male lato ta vale
Olo mai trade-in mai ngai mai mo te rire a vaenga pa pena tasine na vaenga e pai pe lava ona o faina le tato faina na lofa le na daria la tsautanga e to toni atu le patese o le ba amale o le a lava tu langa e te fio mai ai en faina to fali tu pe reimburse la tu pe lo fali na mo tato no tua oi pa na solo tato faina na lofa a matango tsautanga a faio ia fai sau tā vale o whale tonu tā vale te fo ia le mtanga na venga mai whapena ia o e whapole le tātou payment o stra mata tau tana o e te pole tolu mātina lewa o whainatu o te tongi nailan tā vale e leo te refer payment le ai e te tongi e au le tolu mātina o lau a loan o lau tā vale o lo whaia ia o na o atu lewa umo le tolu mātina o tu ia mati whai ngā mati ia o mawhai o na e fa'atoa monisi no le ainga o lewa sete a tol na tolu mātina e tongia. Tātoa inga mātani lava e ia tutunga whapitoa, T&D, apply to the tātoa promotions lava, o tātou tolu wate o whanatolo, tātou trainees, pare tonu lau tāwale, ele tāwale, te lavea, ia pola lava le tūlanga lo iai e mawhai, o na trainina o tāwale, o le value o te matuina, po le tupe o whainatu, mai le lina pela ua o tula valtosu wafe te o matupoi, e mawhaina tu a watu ia te oe, le nā tupe lo au, e a whai o le a e whātaunga, a vale mai a tea. O te le whātaua tāwale tuai, o te nā o tāwale o la toa train mai, e tu sa fwoi pēri whātaua ia tea lau tāwale, e mawhai lava o na o tamiaina lau tāutanga. Ele nisi e tātou whātalanga, tu whātasinga o i tālapu, tu fitu afe o tu tai skul mo tu afe tu pio ai tala policio ai na o lo paina o tu patasia ai le lava do suma mali mai a fonga le ya tatu patala lama ina ya manino le pato le bai e fa mo e lava na luena tatu a penga venga o la team o le tatu finance ile tu langa le o lau o financial profile o le tu pe maua tu pe pato ina la bank statement ai mai se tal anga o le swafa lo na winga o le ale le se o le swafa mai va pena a fa ile ninga te tupe o lo e so i fuote le tol se la passe la e multi no lava e le ma fai o le fatti nina se tal sanga ina ia manino ia vai na fa tere samplana pala mai le dua fitu o pa o lo fitu dua fitu o pa o lo fitu mo tatu lu tua o te poli val au tua o va te lau chi mana mertasi o va te lau pau no lua o no lua tasi tātou te poli wala tua nā mō tua oi tātou tua tusi tu mamali mai kilo tele o tātou brand new Castle Mahindra XUV 700 a pena for the Scorpio tātou pikiapu tātou wale used cars i le nua Baldwin Atkinson Avenue in Mantonu lava Princess Street ia male tātou male Atkinson Avenue o lo yese mōni pa pintini ma trekini si tua wala male si tua wala o lo yese tātou nanga whātau wā e o taptapa ni lava lo mau to se fatua lo pai na to tanga mala to pa ngaluenga bo boli mai pa malo tele lava lo taringa te manu mal tatua pata tanoanga i vai asuma ma suma pa pena tsaya o lo la tonga tia ya tatu pata tanoanga bo wale ata ele ngata ilea ia o pa malo si au po te ona ia me ma sani lava ele tu so mata te manu ia ai pa mandia le tu ele nei ato sa mo le tu tele e me tsota to pa ngaluenga le radio sa mo paisa na talaina te matalo ko le pa tau sanga lu tau dua tava so podua ngai va tuele ta la chile o ai mani estele ni so paso foia sei fu ma ia manuia o le dawa fa funga tu le tru le fionga le li pula le tau tumla nanga ale jimna ho se oru se sa ili so sa le ni fo i vainga la wo li sflu no bidu telo turn down le ole tasi lima i vatolu amo Radio Samoa.
Le Martina, one of the doctor, one of the open the therapy of what the fiesta. To the house, you feel me, I tomorrow. Oh, I call one, A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walo. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu I aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu selau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. Sunga, o whenga whakao elo kawa le whau maunga Max Ila. Senga uka amilo I au kilangi. Mo koe foi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua li maka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia.
Tasilima i Fatolu Amo. Radio Samoa. Ia, te whatalo whatu, whapoponga o tātou por kalame o le lui tau mo oe. Whiwhai tau hina le nei por kalama le tu se la apostolo Paulo ka le se Korinito. Mo Korinito mta pasfulu. Alon whai upula asfurma le lua. Whai mai, o le nei, o le manatu o lo tu ia, i nā whai tete ia nei pau. O le nei, o le manatu o lo tu ia, i nā whai tete ia nei pau. O le tāua o le lui tau mō tātou le ni tāo. Vai leila usawati. Vai leila wā mio. Vai leia upu. Vai leia winga. Au e ke whaasau sili. Au e te fia mata mua mua. Au e ke mangaku ua e ato toa. Le ai. Vai le kala le apostolo. Mai o le ua mangaku ua lelei. Ia e whai keke. O le manatu o lo tu ia. Whai keke ingangi e pau. Wa polaro malos. A umi ngai kuku. E ia keimi ke manga oilo ngofo. Wa e fia sao whai. E le marolosi e peo vai. Longo winga. E ke lea kamai e pea. E ke lea kumalo e pea. E keimi kea. E ke e awa e lalo. Mela le fe mai. Let him who thinks he stands take heed lest he fall. Ia va ai le leila upu o au kala o lau a mio o lau winga. I lau sa vali luma kanka. Auang i se wha maua lunga po se wha sau sili. Se fia kangaka, se fia makamua mua. Langa iai yare kaini e ela i lau vai. Ia anga leile tua ia teo e neaso i lau au unanga. Ono le swafa Yesu. Mene. Se maya ula fano ile afi o le taunu unga lena o ala o satani e sua mali e fa aniu a ati a o le afi a asa i kena lona tali fana wale atua ta pena masa uni uala talo tawi Satu lilo aina pea uelea nganga paia A o ufatino le tale ni ma o fa afia fia O mea ale lalo langi ma le tino ua o taia Ina ua ufia lo uloto elea nganga paia Tama vale ua ia fili filia Molona fina ngalo ina ia o fa alia O mea nilo ua ia au maia o te whaailoa atu O lona matautia Watapunia nei ole alofa tunoa O lo ua tua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au lena ua wha ailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona nuuma ua ia toe alofa ina Ua ia tapuni
ia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga. Le taimi lava lea sa vala awa I le atua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Isara elu o I fea mafia Fo I maia I te tonu o tou sa faatafia Ua toe alofangi aina elo utama O Isara elu olona nu umalana fea ngainga O Isara elu olona nu umoni lea I lalo nei Malona ainga Tate te e mai nisi I le nei whaalinga Se watutu sa matoma se ilonga o mea ewa aya Ao fea o lou faa tua tua I le atua e lewa aya E a fio I mea lilo ai le o le faa le tino Fai aia I lunga o lo ulu o lea ua taunu E pule o lea tua I lo uloto e ala mai ai lana upu Ta ofi mawia I lau manu le na sa e tuli Nei e toe tangi tui Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga Finangalo o lea tua e ui mai I mea mawa la lalo Pale faa tau wa ai a wala mai ai olona mana Ai ua tau solo mua lava I le au ke risiano Ona fai upu mai maleva ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le faa le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o ke riso Ua fai loa mai e le atua I tama vale vale Olona finangalo Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aulena ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa fai ai tangata malona anganga Ua sa e lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa Sa lave ina I oanga sala le lalolangi atua Ua faa mutaina e le atua o le na avanoa Ua faa tau nuku o lana upu pei o na tusia Tama vale vale ua ia fili filia Molona finangalo ina ia o faa alia Awa ele faa vauna fina ule anganga ule atua Mamanatu o tangata Talofa fongaboa ia fa talofa for tapo inga le tunu le nei vai ngole uli fa fonga mai o se sini o vainga
ki tala mo lau whaafonga mai mo atu tala tomua. O se tina sa ono sa ia se vai te mi umi o tawanga ele paseo tielo ni tolua ele pule nola. So yo America de Pacifica o sauni ngā lulue ma le President Fo Donald Trump. Ta longa to ki tua Djokovic le wati o lantala in tennis il fatto iloinan o grass il ta marsanga Australian Open fa pomaya pa le telino ni tala. Mo le telo te usanga, o le tina to whala na whanau ta ono sa ia isa wanga lon to lua, o le tamala na whanau. Mai o nei, ilona fasio ti oia, muliane, pule ilona la vola. O se tūlanga sa whamatala i nai ta mai tai whapito su e mali ulilo po le corona. O se whata te inga matau tia tele leo le pipisi o le whatu vivesi o tai to lua, ia o te roa. O le tina ia to kase whinau e lus mali te usanga. Sa maoi tu o keli ola na taavali le se furu mate o le lua fe marero futasi. Ina ua faa solo sia ki masani a leo ilo na to'olua sa tele tua. E pe ona sawa ina o ele telo tausanga. Ia viliami la tu e tosu tas tausanga. O la tu sa maoi le falta avale. E lona teino o tomu fai e pule lo nola. Ma tomu fai ele leo e lave ia. Ma mawai e rau fai ngā luenga le taavale le fare mai estus te Singapore se note. I le tanga o na ofu mare ki o le taavale. I le atu singa tu sialinga ngana tonga e whapea, o kaselo i pitono o keli o le tāwale, mai o fo inai le tele o nā rofa anga. Ina o te tala leo i le keli o le tāwale o le tina i a pinau, ma mau elo na tino ka vaina i lalo ni lava lava. O la tu sa whanoro nola i le lua aso munumuriane, i la se suma le lua mati. O Corona Ellison Mills, ai amtaina sa i le linga ni maari liu o le ngali, ma tiro ai se numera, o ni mata upo au fiai male a wai o ni ofisa, fai unga tala i tua i lalo tutu unga i la tu, tala anga o a fianga o le ola malolo ino la tu, le sa ma fuere maliu finau, ma se tūlanga e wha ono vau i ai, nei maliu. Sa wha malia i nani tama ta isu e wha pitoa, o le tina i a finau sa wha seo tia la tu i le sa i sei olo na ua, ma la tu ta pura vaia ilo na ola. Mai e ta wai o le telo pūlenga ma ofisa se fu malolo ina, ta whaia so ta inga male ainga, ma papolenga e winga i a fianga o le ainga. Ta le ima whaia na whati noa la tu mata whaio i mo le vau i o nei maliu. Ma ia whatonu i nai, le unga on se suenga, e au inatu le minista mo le vau i o whatu pe vesi ainga, ma minonga whaonunga ri. O le kampani e ona ina lo minga le New Zealand Herald le NZME, o fua e tupina i le tosu ma le valu ngā luenga a o tilo, e toi whatulanga le vaenga o tala. Ta tapa ina tu lau fai ngā luenga li tai au nei malongo i aira na fuafuanga. Mo le toi whaatūlanga ma toi whaavasenga le au ingo lau fai ngā luenga i vaenga umo poto tala. E au fiai ma le New Zealand Herald, le Business Desk, ma le leitio le News Talk CB. O fuafua e lo mia ina masaunia i la e tala, e la i kiatu ni tala lea, e taula i ai lau fai tau ma le au whaalongolongo e patino i ai. O se tangata soli tu la fono ia mionga whaurungali i tamaiti sa toi tipu ki mai Australia. O mawhai na toi a waia ki tangata lau tele New Zealand e eo noa. Ma se wawainga, te ruai se lape tu la fono. E wawai aina toi tali umai o tangata soli tu la fono. I lalo whatinongo whemalanga inga le o iloa ai ole 5 o tasi. O le ari sa whasaleina Queensland se numeran soli tu la fono. Ia mionga whaurungali sa ia whaia se tamaititi le lua afe male lua skuru. Ma whasala ina re wharikui pui. O le tausanga upawae sa toi tipoti mai e New Zealand. O se whamasino New Zealand sa inu reina pe whapewhea, o na ngafa ma le toi taliu mai o le ari so tūla fono sa i whaalia. O lana so le tūla fono e o ngaonga, ma whaamau e le matau tioro na la matia, o whaailoa le tāra whea ngai o le waaia, ma whaia so ta inga ma le ofisa o whaano pa waaia. Ai pe tai, o mau e le whamasino nga whaatu malo, Judge David Robinson, ele o ia te ia se maro si anga whaare tūla fono. E whaatonu ai se whaatonunga muli e whaata ati ai ni tutunga, i lenta malo i lalo le tūla fono, pūlenga ma whaamatalanga mo tanga tūla fono e tue teliu mai, o le lua whemas malima, the Returning Offenders Management and Information Act 2015, leo oilo ai o le tūla fono o le Romy Act. E mafua lea, o ne se furu 5 masina sa sai ai lea ni tūla fono Queensland. Ai lei te tala i tua, turi ele te mea toa un whasalanga i reno whaavaia. Te tūlanga i le o vavaia, i lalo le tūla whono le Romy. Ina ua whaavaina e pūle ai le vavaia o tangata toi tip mai. O le ingoa o le ali e le whailo ina, le whai unga muni muli o le whaamastonga, whai tūmaro sa lo miena, whaapea mane no whanga o le whaamastonga,
sa whaiai le luiloina o lea mata upos, sa ta pē ina fo. O sui o moto o le territorio Amerika le Pasifika wala atu whaalia le ngā lulue whātasinei ma le President Fo o Amerika, Donald Trump. Tā lātou tau whai ave whātasi ai wha mālo i a President Trump, ma le sui President J.D. Vance i le mai ai, o le la whātau tonga i la son rafi. Tā whola whola e Trump i la sforele tuluai, o no le mālo si tēno le mālulu, e whai ai le whai unga, e whai ai le whātau tonga i tonu no whanga le Capitol. O le sui tama tai kona kilesi o whiriwhiria mo stei mua mua le motu o Northern Marianas, Kimberly King Hint, ma se sui foi o le Republican, na i ofo i nai lana whamalo. Tai ta wai, o Saudi Union ngā lulu e whaatasi ma Trump, ma lana whai ngā malo e sailia, ma awina atu ava no le lei mo le motu e si itai le ola le lei o tangata. O le sui o le motu Amerika sa mo le whalitua i ma le awhionga po i a ui whaatali, a mata Rage Wagon, o whaatolu no fo ingo o whiriwhiriai. O i wharia, e le mawhai o ne e whamtalainga le tāu tele, o le mulmuta ia le Amerika sa mo whainga whatem klasi, e beo na whai loa le i le while mu, o le whesuia inga whainga maloma i a President Joe Biden, i a President Trump. O ia tā wai, o le amatanga o le rua whimare rufu limo steimi o wha moe moe ngā lelei, ma ua sa unia i ngā lule whaatasi ma le whainga malo o Trump, i mea pido sili o na lelei mo Amerika sa mo ma le i tūlangi le Pasifika. O le sui o le motu o Kwame a James Moylan, o pei foi o ui whatali, ma Kimberly, o sui o le vanga o le Republican. O i wharia, wa ato o tōron wha moe moe o le te inga le Republican, o le asiri atu na malo se ekta maa ainga maua, le militeli, ma i inga whatino tua oi. Walo i ane ono whiriwhiria, ia ai sake eke, o le pāre mia fo tonga e le tupu ia king tupu o le wha. O ai sake eke sa manu maro le tuwhinga i le mai ai se palo te wha lilo lilo, i le asulusu wha o te semo le tausanga o mawai. O le runa whiriwhiringa, e muni mai le wha po seo wha mawai o stiosi so valeni hua kawa mei liku, i le aso iwo te sema, a o lumana i le palota o le leto e wha tuatuina, o lana whainganga lo. Ia taro talonga o le tamata aro tenisi la uloa Novak Djokovic, ua ia toi ti tuale watolo na olanga, i le tamasanga tenisi ale Australian Open. Au ia turi se matati e se ta alo mata ina, sa ia te oile atola na panga televo, Carlos Alcaraz, ma ile ausia le orsu anga champino le tamasanga i le pōna pō. O Djokovic o Serbia, o le lima spulu ia ile o tamasanga te teno le tenisi, o ia ausia lawar fasolonga ta alonga e loai tama, e su a champini por a semi-final. Djokovic solo tilo e ausia se matatia, o le manu malo le tamasanga luas ma le lima Grand Slam. Ai fasi fulu tasti le tamasanga i mere pone Australia. Desa ia fa fia ina le au mata ila na man malo. Fa le ono le fa, ono le tolu mo le ono fa seti. Ia Alcaraz e lusu tausanga forani. Ma fa muta li aina ono fa no nunga e manu malo ili tamasanga kele, ili taalonga sa fai tu la sa fayai. Alexander Zverev, da ia fa tu ila loina ia Tommy Paul, ma sawa tu ai fo ili tamasanga o semi-final. Au le tau lainga tosa ia le asa se furu le tamasanga, sa ma furi lea. Ile taalonga tele a Djokovic ma Alcaraz, e ilo aila na panga. Ile mai automatai, sa fata ia Paula Badoza, ia Kokokon, ma au sia de fasolonga e fao su nga champini mo te mua, ile tamasanga, ma ole afeto inei, ma lana woma mai, ma le tomatai ilo ove mo champini terminei, arinda, tampalenga. O le tamata alo ka pili te sa moni ue Dylan Brown o ave matama sa vela ia tala no anga tamara sanga NRL Australia le baso vai tai. O le ale se fa mo o le ava ia le tu pu ar kalapo le Parramatta Eels o suia le ka pili te alo ai. Ta base tala le baso mo vai le sa ni putia to ia tatu tala ia le sa unio Brown e su ina le market to nya va no. E we love vai de unio sa fe ngai o ia ma le Eels e fa ona fata mo se ia olia le lua fe to su tasti. Ai wilea o se la sanga e mawhai e o na whai e peiva ia teia, o le mawhai leo na wawe sa wali ese malan whenga inga so se tau sanga. I le tūne ia e o le whasalonga e se funo le tāmara sanga, e whaawa wai o na taalo le tau sanga, e se so ai, e whai ai lan whai unga. O Brown e lo su wha tau sanga, waaria e neo se tasi o tamba pido silio na le leik tūlanga le 5-8, i le tāmara sanga le NRL, na lumano whiripiri o stam telefou, ma o maa nao mia tele o iari te minei e iso kalapu. Ai pitai o mai lava te minei e ia lava skala patino o tu mosta o turinga mo le sta inia o ia. Talu mai se i meri la te mai nei le na pulenga sa pasi ai tolo le vasto wai.
Ta amata ilo matal fa ba ile fa ono to sino brown ile ka pi Australia. E wilava. Ta fa no New Zealand nei. Ma wa mai fa ono ta alo mo la ka pi likere ki wi ta peta. O se fa tele ronga mo le cho le Sen Radio. Ta te ena ilo se sino la ka pi Australia feel war ile monio nei poti. O tau fai firfili nei au la ka pi ta to fit no New Zealand fit mo le vai le tamara sanga te to fit to Perth. Australia le fai ungona vai sanen. O le whaia o ngā New Zealand, Thomas Di Thama, le atari o le tamalongolongo a mo fiti le kapite do fitu, Thomas Thama Senior, o ia whirwhiria tama fau e to olua ila na au. O le tamatala voa sumare wale tau sanga i a Maloni kuna wave, fiti fau ilo na tupuanga, ma Frank Vainuku o lon tupuanga tonga. Ma o tā pena i New Zealand tau si tia se tulanga le e iai, i le whasolongo, te risi, te minei, o lo tulangono i le whasolongo au, ia fiti o lo tulanga momua, lo na lua ti eise pānia, o rani i tulanga tolu Afrika, sau te pidio kia i tulanga wha, ma Argentina, i le lima. Tala nā mo nei a oli, anga le lei pele si zeisi, so i foia. Tasi limo i votu, amo. Le dawa fa fongale tru usfambo pokona o tatu tala I vai fanua o le difo ia woli o le a sululu e fiora o datu le sunga ia se uli mala le fi wala wala longo puiri o longo topa ia malo o toma malu mafai ona e to fa fonga ia I le tu lai lua I le a woli dei temdei
Tātou se siantu le tautomala unanga le car for you le lua I Vavano Great South Road I Marurewa. Fatasi mel falatua ia Annie le rivaingo la. Woli talava Annie malona ngā lue. Ia talafa lava se manu ia malo lava tawata I nei tula le auli. Ia tatolo o manuia lau sunga le nei tula le auli. Io e te le manuia le se tupe ia ai ui dea. Ia o le menta ua o le aulia manuia mai o le rivaingo la. Woli mantango fia sulu mai o ave la. Su e stavali. O ani tavale mo ina o ani ai inga o ani vainga tona Silvia fo I Samo. Ia talo falava le pai man malo se tato tunu pele Samoa I orto au ona foi de fale tavale le ka for you wala wilo I le tele man malo se tato tunu. Ia tele ana no e tato tavale lo pisi lava se mato officer terminator I nai tangata foi fu mama atu mau kilani ia lo mau leva no holidays ale a fanawa o ngai fai matete mai ai won fai fun famuni ai nei se tavale alu mia tato SUV lima no fua ma le fitu no fua ia telefoi ana no ai tato e youth won fai nei e terminator Toyota for Ranger so se tu enga youth ia alo mau le terminator mo o e pefa peta sa ili sa youth ia tatu mai tavale hybrid car ia wo mau foi ate matu nei ia pefa peta nga tavale ia okobeki e faina na esu e terminate ia no faina mau tatu fa tavale awala vese no fua a wo mawalo ngaluenga full time tua mata mawalo konkala ke faila man matu susani mo oi mawalo laisene e fa pele so laisene lelo tongeta la fua mawalo ngaluenga full time ia faile animal ka fo yo susani mo oi se tavale ia mo faile le o ngala laisene mo oi e faina susani try pa fa peta sa ilisa tavale awete no fua ai tolu se lau Grace of Roman le ua mato address ia mal mato numero vi fu le over se lau lo 55 ona valu e telefoni te mau ai mato nei Samoa Annie Lofa and ma an ia e te sau te stu mai tatano ai ia mo so sa ia mo le nei fui vai taimila amata mai foi le malulu a fa pe te fie su mai le tai au tala tato fatava le leiva la sono fua se pa ia la se tonai ia te puni foi le ona le fiafi a fa pete fiestu mai le sa e motlo a noi le iwa tai au se pa ia le tolu le fiafi a fa pia lava o e fia mana o mia se sasani ma wana master cashback ma wana master refill e le lei pia whaelo a palai me fisili e le pamonia ina lo palai en whaelo master sasani e tu wha matartala au ili te o e ai inga ia mo le apply na lo tavale ia al matoli potipopo ma le ka for you ma ani ia manu ia tele lava to e fufuanga le nei aso to fa se fu So in forma ia manuia o le faletuana ia eni o le three amigos ia le lanto vanga to now eni o en ia mahalofa ia ele ngai fia fancy ki le foi mo la kosua Moe Island, Lua I Vavano Great South Road I Marurewa le tautomala unanga ale ka for you. Na alofa Samoa, wa ule nei o ka asputi alu, a wale suia le ngila ua ule kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Oisi polo kalame o lau sauni mai o le polo kalame la reito leola I le afo ling tu lai tasi ava before ia dato wha linga ma wha si silanga mai wha la putongo a inga o tu malo o nuu ma fio anga ai ling tu e wadatu tala I veng whanua mai a se ulu mala leifi be a tale lua I le awa uli nei wa inu au whala au ioe wa e alua whilau wha tau a ea ngawa umarfongo o la la si me la whai a ea mai le kanga mea so le ai vale lei Flower, they are
Siufungamali na le signature choir le fo ina moni mawina le totele ia la tu fa fia ngai le nganta i le lo moi we le tone e fa before ia lunga nei I au kilani o le misi tanto I kala stete ia no nasa pisi o tau to to pena mele crusaders mo le nei fo I tu sanga andalava antu I so ya salu li no mayava ia o a mai le tapedango le au o nei tu mau fa ya onga Mana tua le tala fo ile le tanto ia I loa manu malo I loa malolo fa tamali yo te pena le mai tanto au la kapi e le o te mama fo stemi ia ona au mai fo ile lunga o tanto tusi fa ya onga ia le na tanto fa ya onga I la kapi tamiti io ia soala Jalavan Tuya Lucina Anti Lave Yao Malia Rosa Pio Tuya Le Telinga Ya Pau Toe Mino Manu Yanga Wengo Fianga Yai Manatua Fuala Audio Kamavo Maria Lucina Tava Emalainga Nai Sydney Felani Williams before Marcelina Brown Bosetta Dasa Mua Yama Uto Malavale Mafutomila Divine Ola Woli Ile tautua ale Radio Samoa tasi lima I watolu mo. O le meka o le inflation. Io, o le wingo le me o le inflation ali fonga mua. E le ipasi raka maka upurea. O le ale winga o le meka o le inflation. Ya, mana tua fo le mele o le palungi. Kusa... o le palungi ma le pa o le ka vale o le swimming pool fo le ka miki e tu I faf ya a feula I le e tonu ona puta la ia le ya o longa fai mai la ia le o le kala le palang o ngawa inflated o longa winga ua fula pe ua puta o longa winga o le inflation nei tonu New Zealand ya o le fa mai o lo tu mau pe I le lua tesi ma le lua pasene, so le kafi o lai. Wa akiri ai, o ngā kaunga ka o loa I maka ukia. E kau o loa le wei le teimele nei to tonu o New Zealand. Ia misala vatātou nei au kilani, e tauwhio lono ia pi tonu ui to atu au kilani. Te le mai loa nai le lau moe Wellington. O isi pi tonu, o nei tauwhio lono le tau o tau o loa. Ma koula vai ngi au kilani, sole. Io e pe o le kau o kuaka e kar kau o loa iwe le riva I tau. O le alo na mafuanga. Ma mai le mo le maua nisi o tangata popoto I le mele tau o le economy. Po le tamau a inga o antuno. E mafua le mele o le inflation. Ona, ua tele le tupe o le o ta ampe I tua. Io ma le tua foi le vai tau o le koviti. Ia le whenga kele e kako se ringi nganga ava kui kua foi nit. Na vantu I tawala tu I mo meo au nanga tau soi fua malo loina. Ya ona mawai leo kako hempa ki nganga le kuia oe pe ua umang kui mua mua oe ai alu kui fa alua kui fa koru kui fa fa mambaua kui lava lau hempa. Wai ia pe mua kui malau vacha. O le mena tau o le inflation. Ua tele le tupe ua taape I tua. O le mafua angana wanua I lunga le tau o loa. I le teimi nei, ua vai e le malo si anga o le tala New Zealand. O lona winga, a wha pe tala lai Australia e fia wha tausau tupe New Zealand. O e makuapa u warakap. Ai a e malanga la I Samoa. E fia le ratinga wa e le tanto tala New Zealand I Samoa. San tala o le utaman tua le teimi na wanu I Samoa pe kausanga kiki. Na wanu I le Masino a Perila. Le vintau o le Esita. O le teimi molina no malanga tu I Samoa. Ya, o le temina, pe ia la ta la unus fulbon tup. Mo fia la mele we tanto le temini. Ai we la no mai. Ai le temina o to I lunga le ta la fitus fulbon tup. Le exchange rate na mo le ta la New Zealand. Pe a fa le liule le tupe Samoa I Samoa. Ya, o le mafua anga la renga. Kusa mua makua vai le malo si anga o le ta la New Zealand mo fefa tangwa inga. O le mea fuilanga, lea uanua I lunga ma le tau o loa I le reiva I tau. Ia e paula le mele tau fio lolo. O le mele o le tau o fale faa tau motu. Ia o le fo I mai tau atu. Fio lolo lava nai fo le tupe. O loo tau fio fi pe o lae po o lae tu la I titi la. A la tau interest rates. A wa ua si loa tuai.
Ia male maketina o le whawhaatau inga o whale motu. Ia ngā, ai aka kou ia whale motu. Te silawhia, o le si me tauna e whaia pe a vantu le tusi wa le tula whono ai o meni o whale motu. E mawhai ilano le tula whono, tau whale tono New Zealand whale motu. Ona si itia le agent, ia po o le landlord. Ia le tau o le rent. I se tau vo i lele e tala whea ngai ma le nawa i tau. Ia wai le angi rent e anwa lulunga koe sau ila. Ere e amaka kua le meanga wei whakaika inga. Ongo se lau fikusela. E mwhaifo ona toi si i le masino yun. Pea whape o lena si i e le masino novema. Lo no inga mwhain toi si i le masino me. Ka umaya a pelila. Ia po o luma mai. Ia anu ta si i mule muli e la i ere. I lano le tūla whono, o lai whai mai, e whaatanga, i le ta i ono masina, ona si i tia le tau o whale maututongi. A o le winga o lau i e whaamtalanga. A whai e saule tuksi nā, vā vea lau koe a apaku i e kālo sangalo i e. Ioe, malou leo fo i lele makua e whaape atu i e, se wha mole mole. Ua makua wha le konguru ka mau ainga, ai ape a whaaku mau i, ai se i o aku ili si kangang koe si leilung. O te ufufu iau ia. I mo meo landlords, mo meo agents. Pe a whai e le utangia mai. Lau tu ua lalo. Ia po lau tāno sanga. Ai a rua tu ai lea. Ia mari e ua pau lava. A e fia kusi hoi la le tribunal. O na iei umarunga i lunga o leo penga te whailang. A le tenancy tribunal. Ia whaamtalanga umai winga i neimia. Ai a wala lua koloa lau i meli po lau tāno sanga. Ai sau de kari e rea. E o solo i lunga. E rei maskako mea nga, e maua. Ia, e makua lipia nga, lipia, pe lipiola. Maskako mea nga e maua le vavero o sulunga. A o lai e awala. Ia, e mawhiona dānto wia. Ai o le tuala. Ia, e whiutonga dānto le si tangana wa e tauli maina i le rewai tau. Ia, o le bena tauna whai. Tusi iai o i le agent, po o le landlord, ia po le housing, o le mole pe mawhaianga, kukua kura kiki kuana kako sika. Ia o le ua, moku mai le alanga, o alenga mo mai i le koe inga, ia po le roma kua, ia po kamaiki roa o i Auskalia, pe i se whinga ngalo mali. Wawa i le whinga ore mea, le ai ma se whinga. Ia ere wala stangata, teo fofo i aui. Se i vanga nā wa e whape ngā, ala e wha meile ite. Ia o la e whi mei fo i la, o le koe whi e au fo i aui. E vanga ngā wai whea ku landlord e whamei landlord. O le ai si mei fui la o ia o le fuku fia o lau ia. Ia o le tāntou fia lo leo le pese fui len. Ala maia, mari e lo fina ngalo. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata au pu tau whemalanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa, Kasilima i Vakolu Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth
o te whawhailoa i tātou atunu o mai tātou porkalame o le areto i le nei fo yaso malo so i fua manuia i tātou atunu o mawhai o na mai moa ma whaafonga mai mai se foi o whaafonga mai ma mai moa i lātou o lo o i atunu ma mau me foi o ngā ruenga whaavai taimi i lātou foi o i to ese i ngai tauna malala ia mai se foi le to ese le ia mātou i vai ata ia mauatala fia la vai whaafonga ma whaalongolongo mai tātou porkalame le nei tai ao tai tas. O le upula le mo o le matei o luas fulima whai upe luas fultonu. E whapea tala Yesu. Le au auna le ie ma le wha maoni. Ua e wha maoni ina i mea i titi o te tōwhia o e pule i mea e tele. A o le upula le mo o le asu le nei whapea. O le mea lea o le tautua le lei. Tautua le lei. E tele tangata o le tātua tunu u o lo whaia ia le whaiva le nei o le tautua ina o ainga. Tautua le whaife au, tautua le matai, tautua i ainga. So le tautua tunu ufo ila e tele ia la ngā upu ma muanga ngana e whatatau i le mele nei o le tautua. E iai ia tautua le lei e fo i kaukua leanga. Tautua le lei e upu whasa mua wa ave iai kai pele upu lea tautua vela, tautua matavela. Ia o le si upu maa ngai a whapea tautua toto, tautua le lei kaukuanga. Ai ai lama le si upu e ave tangata fui le kaukua leanga. Kamala ngai whapea tautua pao. O ke lope me whai ngoa tautua pao, po le meole. Koe ngā kaukua fui le kaukua pao yo me whai pe i wingo me le whai ngoa tautua pao. Ai ai lama le ngā upu maa nai fo, ala ngā upu maa sani whaasa mua e whapea o le ala i le pule, o le tautua. But me tawe i lol melngei e le o tautua uma e avea mapule. Fai mai le tasi ko inga matonu keiro. A fai o le ki kaukua le taimini ngei ai ke kaupuka ai ke kaukua pa o. Fai mai to inanga e i unga le avea o e mapule ai u inga e fau talanga ko inga a fai ke kaukua pa o e u nga le avea o e mapule ai muli ange ua e fau ai sa o le tala to ina le ai vai foi la tu spai e ai ko inga tautua o iai tu spai tautua tamaleo kiasi ai kiasi sa tautua ile ko inga foi leo o el saia le au na le tua ai ke vai na kaukua sole to inga tautua foi le tautua mata pe tautua fia fai mea e ke lola le unga ko inga kaukua fa pena ele i fai masui o el saia inga wa uma el saia ale me ngai uis kaukua skamanga kaukua ai ufonga ele i fai mafa mangyanga ai wa avea male pela o fa el tautua ai tautua fia fai mea le sia kaukua le fotu spa ia fa te inga taua mo o le tautua tamalea o Yosua fai mai na auna Yosua i le tua i luma o Mose. Ai o se tau lea eva ai leo langa o Yosua. O se tau lea tautua le leite le Yosua. Ke lola, ina ua oti Mose, fai mai, o na tu lai mai leo Yosua, ua fai masui o Mose. Ai sea, leanga foi, si la fia le tua, le tangata na tautua matavela, tautua toto, tautua ma le loto le lei. Umai fonga, e ia le fatu langana, e fatu langa i le tua. Ka whalonga le tala le si kuka, fine na kuka ia Elspeta le tele o tausanga, e se le kuka le na umatu ne Elspeta, o le si fine na kuka mo Elspeta. E le tausanga umatua, mai na whaahea ina le tupu tamaita, ma foa iai whanua, foa iai, e iai benefits mana ia na maua le tinale malona ainga, ia mai le whaamanuianga le tupu, ona o lana tautua, o le kuka ina o mea ai o le tautua le lei. Mo oefo i le asol nei, po fele mea e tautua e kalesia o ainga, ia po le tautua inga fo i le matai, tautua inga o le whaife au, so e se mea lavo tu o e le kue ki kaukuai, tautua le lei, tautua matavela, tautua toto, tautua wha maoni, tautua aua le vava aitinga, tautua aua le fia whai mea, ia ngei pei oe, o le tautua kamale o kiasi. Le tua, mātou i loa e tēle tangata Samoa o whaia le nei whaiva o le tautua. Aroa wa ola ua fionga i tautua e te whamanuia ai. Whamanuia i so se tautua
ia maualunga lo vi inga i lona tautua ona lo suafa Yesu. Amen. Sufukamalina ani setoma Sonia fale moi le fo I vainga o le woli. Male pese wa fai ngoina au auna I le langi. Eo. Tolunga tuile polkala mena le arito leon langi le fo I vainga o le woli. Awa la vai o lo tanto wala fa le nganga le tanto tulinga sia le tanto savalinga. E vitaya I pea ma fita ma fringata I le aso ma le fo iaso. Eo ai mali fu ia o le saunanga le sunga le foife au le na au fa longo tua iana nei. Te lo pena e maua le lei. Fu inisio tanto wole wa pa tonu ia le tala le foife au na tu ina ia maua I le vi inga o le li. Ai aua e te au na fia fai mea.
Yo. Ia awe te au na mata pe. Vai. Ale menga ga o upuku sa. Pa to no ale ma fa ma ya kape le mele. Yo nga fai fua le. Ia ole tautua ma le au nanga. Ai vai. Ele ole ka ke la vive fa ka si umaya. Wala so sola. O mai ina o mai. O mai ina fifi o mai matala au mai sumaya. Yo le kalanga a ko le mo oi. Zele mata utia. O upu tu sao. E pa tonu ai le ma fa mai. Sol. Te pe uma o le fokwa uma ko fa pe ya o a le fa mai ai. Nga fa fe ngai lo le fa au le mele. Ioi, ele ai ele ni sound anga le fai au wali. Ioi, ele u po le li faul. O lai ko ngor kusi. Ioi, ko fu maka ko mar kusi. O le al kai muri ngai ka ngoi oi lau kusi. Ioi. Yanga o mai au ko ke so. Ioi, o la kia iranga o kai ke kinga inga o mai ka kinga inga vakas. Malantu ya Marienta Malainga, Sarah, Amelia Fambona, Elia Lolouta, ya before ye shoot to Mali, ya Solbona less, o me la fa for lavering a fali. Yemalela fulunga fa malama malusu ya boy. O la futua, malauti inga, a fai o le vari fali. Elia a fia fu fa malama o monta malau. Yo tau whatai le whanwhane a uso ya asueru. Yo or kamanga, spray, kua I lano ma spray, foi le runga wa o mi langa spray. Ya ngā le spray mai ya. Mangkuala o mi foi le ya, le whale le a mawalunga pe fonga whalku. E la malang me vai, o langa me vai langa, e va ai langa spray. E ke ua se rungo apor what. Ia, pe sei fo I whamalama. Malama tui le Caprila le Field Rubber Limited. O le mauto mai en junior mo lima le vaenga. O le mea kongu warenga o le. Pa tonu o le mawau ke ia ka api. Silo fia fo e manatua le. Fafine tali le na. O kura wari ia avaku I le rifaola. Ale foko a ko ma le rifaola. Yo. Masalo sa fitela ko aki marisia wari. Ma le merkan. O langa ngofo I lungo le parapala. E no penga fitela ko pere swipi. E no penga fitela ko aki. Ka longa fo le aki le ka I mama. O kura wari eva mai. E o ko kofo le rifa. Mai o ngai mra. Yo. Wa kaunga fai I so fai unga o oe rapi wa I le uloga e ai le ama se kala le ri fa longa fai la nga kusi anga me lunga o le pala kusi ya e ko e me lunga le ri fa o ko e o si ma fine le nga ku le wani e mori ko o se fai fa sala yo fa benga umala ngo ngia ke ia le fiu su ala o so E o mai ka koeva, o mai le kai siaso, kai siaso le le nua. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whanau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea ai le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A fai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Radio Samoa.
Kasima iwa tolu Amo Radio Samoa Tasilima iwa tolu Amo Ole wa tui se fulu tasi mala afa midu tuna tano le tula e lua ia ta fulu lua to e fa funga le turo uile au datu fa lua o tala e pio fa funga le tula tasi la u le dei mai ia se yuli o mala lefi e mo tu mei ni sine o tatu fa linga ma fa se silanga ia wala le longo puili o lo to pa ia ma lo o to mamalu Ole tatu fa linga momua ia pe la vona ma sania yo e ai sa wailo ia le ai sa i mai o le kurunga sa o I ia na ko ole o ka ko waranga va filifili male songa o ringa lo so lo minga o le tusi o le songa fa tasi e male lo minga o le va filifili e mawai fa lo pengo sa mo I sifo tutuila mamanua o disi o tala tu o sa moa halanga upu o le matafa yo le matangi le fainga fa le blave e pe yo fa I poiponga maliu o le susingo ainga fisilo fa inga o paolo o si I fa alo Whaalangingo e ka le sia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. E na o le fitu se fulu tā la lona tau. Na o le ofisa o le Radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobel Avenue I Marukau e maua tuai ia sau lo minga. Morisi whaamtalanga, wala mai teimi whainga luenga, valu le tai awanga I le afo le whai le fiafi I le lua ono lua tasi lima iwa tolu. Lua ono lua tasi lima iwa tolu a whaio nai te whainga luenga I lunga o le Facebook, ea, alu I lunga I nai le Google, ta I lalo le shop Radio Samoa.co.nz, o na whai mai ei leo sau oka wha whetai. Wha silsilanga mo le fianga o moataa, o le anta oto ia fiso mo na lau, I upa ia sau saunga tā sa moa. O le ni whaasilosilanga e whaasino tonu I le mafutanga alo matama whanau a moatai au kila ni nei. Whapeni o mātou paolo maululunga, mātou te malua I so se tafa o le kelope, tulau lava. O le awa tonu ina le tātou fontanga I le aso muamua o Februari, o le astona I le tulai se fululua I le awoli, I le nofuanga masani o le PIPC I Papa Toi Toi. E vala au whaaloalo toi fo ia I lanto uma santa alo le nei kalapula kapia mo tai sa moma au kilani nei o lo alala mapapa au I au kilani ia poni usila fo ina ia tātou a wai le nei fo no tanga a wala wha moi le tātou kalapula kapi sa moa e tāua telelo a wai mai e whaali so whiringalo tāla soifua I le lofa malanga leo le tua tai antu yeilo tō soifua I le aso mana tua mai lau les tala wha mole. Morisi whaamtalanga, whaapsota ifo ia tātou numera nei, o le olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu valu, tasi lima fitu. Olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu valu, tasi lima fitu. Po le olua tasi, tolu tasi fitu valu, tasi lima fitu. Olua fitu, tolu tasi fitu valu, tasi lima fitu. O le no whanga whaiai o le PIPC Papa Toi Toi, Valu se fulu pa valu lua Wiley Road. Va tangelo senia ele lau. Faalinga mai le ainga sa lua fau. Mantou te fa tulo wantu I lau fa fonga sa moa. Tulo na lava. Ai fa sino tonu le dei fa silsilanga I alo masuli o le ainga sa lua fau I le pitonu o tafito I mangiangi ai mai se paolo mga fai malua I lo mantu ainga o loo a fifio mapapa au I au kilani New Zealand. O le awhaia le tanto whelo inga I le asto nai aso mua Februari I le tulai lima I le fiafi I le maunta o le teitai fono le fionga ia pai tea fai fua la faile I le tuantu si o le se fulu fa pe Salo Place I Otara. Fa mole mana tu mai lau la fonga e faia I le loto malie fa mole. Anga le leila tua avantu lau tau soi fua masomantu wala I le aso ua antofaina. Morisi fa mtalanga fa apsota I le numero al telefoni o le o lua tasi o valu o ono tasi fitu valu. O lua tasi o valu o ono tasi fitu valu fa aptayo lo sainia e le fianga le teite fono male lau. Silsilanga mo le tamalasanga kilikiti a le te wila lua afe lua lima.
Mo mafutanga ma au kirikiti uma e fia awai le taamasanga o le te wila lua afe lua lima. O le awhaia le tātou fontanga i le rauwhanga masani i le Nati o Tara Park i le asolulu a solusfulu o Januari o le solea i leo a afo le ono i le fiafi. Afo le itulai ono le fiafi ana nei. O le fiafi fo i leo le a whailo ai nisi o vaenga uma matula fono e winga i le tātou taamasanga o le te wila e misa le taamasanga mole whana witi. Mole mole manatua mai lau le sitala. Morisi whaapsili whaapsotai ia Lilia Nancy Palelei i le o lua tasi o lua tolu o i vatasi whaiva. O lua tasi o lua tolu o i vatasi whaiva. Po le fionga ia vui pe telo stars i le o lua fitu tolu valu tolu ono whalua. O lua fitu tolu valu tolu ono whalua whaaptai o lo sinia. E le fionga ia sola sa uta whianga o le taitei fono le Auckland Pacific Kirikiti Association. Silsilanga mo le ainga o si manu i New Zealand. Silsilanga mo le lotu whaamanatu a tama whanau le ainga o si manu i New Zealand. Whatai e maunga wao mai e iwa antapu sa ma pa ia sau ngā tā o lo tātou ainga. Whaale anga nuu, whaale malo tainane le tala le lei. Tulau na lava. Ai ole awili tonu le fia maina ma whailo atu o le tautain. O upo le tusi o le isara ilo moni e te tala lo na whaamalama i le fia tepa ma le fia wa ai ilo na nuu malona ainga po o a mai. O le melea, i le awa tele ma le whaaloalo i tauai. Ua mātou tālo ma wala au atu ai le pa ia o lo tātou ainga. Ina ia o tau su mai ma tala au mai. Tātou te awai whaatasi le lotu whaamaratu. Asi o tātou ainga e pei ona māsari ai. E whaiale i le asto na ia so lusfulu ma le 5 Januari. I le hall a le Salvation Army. I le se fuluvalu o Right Place i Mount Wellington. E amatalia li Julai valu i le tai au ma whaasolo ai le polokalame ua whaatatia i le komiti. Manatua mai le tai le ainga ma le lantou le stala whaamolmole, morisi whaamtalanga whaasolo taifo i le tātou numera lea, o le o lua fitu, lua whaatasiono tasi fitu iwa. O lua fitu, lua whaatasiono tasi fitu iwa. E mawhaiwhio e whaasolo mai i lunga o le Facebook i a po sui o le komiti. E tau ina i alofa leo tua, tangtai antulo o tau soi fuamalo tātou wala, tātou te whailo i ai lea wha moe tāua mō si o tātou ainga. Wa tangi alo senia e le taitai fono ma le komiti o le ainga sa simanu i New Zealand nei. Olisia tātou whaasilsilanga mafutanga a le whioanga o whale alupo i New Zealand. Mātou te whaasilsilantu ma le hawa tele ma le mingao i le mafutanga si o mātou a whioanga o whale alupo i Aukilani nei. Le pa ia lawale a wale whio au waa o le tupu whanofo whapele usoli. A whio le alo sina, a whio le maupu o nā whanua ma le matua. Ala le tai le malu i lo lantou toa wha ma sili la ei. Whapele tāpo ingatasi ya Samoa. Mātou te whaasisila antua i whapea, o le anto i usuia le whailo inga la tātou mafutanga. I le aso lusful ma le ono Januari le Julai wha i le fiafi. E whaiale i le no whanga ua malai tasi iai le taua o whainga, a le tātou nuu i le lose fulu Westward Hall Street i nā i Glen Eden. Wha moe o le tātou whisila wha iai le aso a towhaina i le lofa, ma le langi e mama o lo tātou tua. Sainia le nei whaasilsilanga e le teitai fono ma le laulau. Monisi whaamtalanga whaapso taifo an tātou numera ia. O le olua tasi o valu o ono i wa wha. Olua tasi o valu o ono i wa wha. Olua fitu whavaluiva fitu o i wa tolu. Olua fitu whavaluiva fitu o i wa tolu. Po le olua o whavaluono tolu tasi 5 tolu. Olua o whavaluono tolu tasi 5 tolu whaawhitai.
Silsilanga mai le mafutanga le fianga o asau. I le awa ma le whaaloalo mātou te tatalo o tua i le paia ma le malu o tama whanau uma. Alo tātou nu o asau o lo o a fio mo papa au iau te roa i ni usilerei. O le paia lawale a wale a fio a inga ma le mabalu ia salafai ma upu ia te oile pule whapea. O le awhia la tātou mafutanga i le astona i nei a solusfu limo i anuari i le Ontara Music Art Centre i le tu la i po le afo le tasi i le hawauli. O le wha moe a wā lawa le wha mautuina o mata upu sa talanoina mai le tausanga ua mawai o le a talanoina i fo inisi o mata upu taua i lea lavaso. Mori a tilo tau soifua i a tātou maua le aso i le lofa ma le anga le leo lo tātou matai. Mori si wha mtalanga wha sota iane numera nei o le olua tasi o valu wha lima iwa valu valu valu. Olua tasi o valu wha lima iwa valu valu valu. Po le olua tasi o iwa o wha lua lima iwa tasi. Olua tasi o iwa o wha lua lima iwa tasi. Po le olua lua tasi ono iwa lua tasi valu lua. Olua lua tasi ono iwa lua tasi valu lua. Whaamtai o lau singia ele lau lau. O le isi an tātou wha silsilanga, ia mi tau anto le wha silsilanga muli muli lea o le neivaenga lea o oli. O le whaalinga mo le komiti, ia pe mai le komiti o le anganu o le PIC i Aukilani Day. E wala wantu i le paia ma le mamalu o le tātou komiti o le anganu o matanga aluenga te itasi. O le a tātou fono Samoa i Aukilani Day. Ia o le tātou fono Samoa i Aukilani Day. O le a whaia le tātou fontanga i le asto nei i le ianga ia koe a maka. O le a whaia le tātou fontanga i le asto nei o tahuhu i le whale ainga o pinanti i le afo le sefulu i le taiao. E mo mia lo tātou ang waa poto poto sui malu uma o le tātou komiti. A wale wha antoa toa ina o le poro kalame o le tātou wha moe moe. A wā o le mea vave le tausanga. Morisi wha mtalanga, wha o taifo le taiti fono, ia fola sa. I le olua tasi o lua fitu fitu o no valu fitu lua. Olua tasi o lua fitu fitu o no valu fitu lua. Ia po le whailu tusi, ia vai malamalo i le olua tasi o lua o no fitu fitu o iwa wha. Olua tasi o lua o no fitu fitu o iwa wha fitai. Ja, o nisi nā tātou whaalinga lau taunu mai lau fisa le Radio Samoa le rivaenga lau. Ia nā whai Samoa whai a whai o nganga maka lau kiwi. Ia ngā whungarua koe rungo lau kiwi au nau masetong. Ia, na pawale mea, ia tālo sia o le nai maua ia oe. Ia le password o le wifi fo i le lean kōkua out. O le mepi ko siri anga nkau. Ia e o la ola ia le kako kedifong. Ia mara kako kiwi i le wifi ia next door. Ua tasi mala afa merute ua te aile lua. Fat for the poinga le tunu le nei vaenga le oli fa fonga mai o se sini o vaenga ki tala mo lau fa fonga mai mo atu tala tomua o se tinasa ono sa ia se vai te mi umi o tawanga ele pa se o tielon tolua ele pure no la so yo America pa speaker o sauni nga lulu ma le president fo Donald Trump ta longa to ki tu Djokovic le wati o lantalent tennis il fa to iloi fa to iloinan o grass ili ta mer sangal Australian Open fa fonga mai Palu telino ni tala. Mo le telo te usanga, o le tinaito o whala na whanau ta ono sa ia isa wanga lon to lua, o le tamala na whanau, mai o nei, i lona whasia ti o ia, muliane, pule i lona la vola. O se tūranga sa whamatala i nai ali tamai tai whapito se usu e mali ulino po le corona, o se whate te inga matau tia tele leo le pipisi o le whatu vivesi, o tai to lua, i au te roa. O le tinaia to kase finau e lus mali batau sanga. Sa maoi tu o keli o lana taavali le sepuro mate o le luafe marero futasi. Ina ua wha solo sia ki masani a leo ilona to lua sara tele tua. E peona sawa ina o ele telo tausanga. Ia viliami la tu e tosu tas tausanga. O la tu sa maoi e faltavale. E lona teino o tomu fai e pule lo nola. Ma tomu fai ele leo e lave ia. Ma mawai e rau fai ngā rua ngā le taavale e fare mai espistu Singapore se note.
i le tanga o na ofu ma le ki o le tavale. I le atu singa tu siaringa ngana tonga e whapea, o kaselo i tutonu o le keli o le tavale, ma i o fo inai le tele o na alo whaanga. Ina o te tala leo leo, i le keli o le tavale o le tina i a pinau, ma mauailo na tino ka vaina i lalo ni lava lava. O la tu sa whanoro nola i le lua asa munmuriane, i la se suma le lua mati. O Coroner Ellison Mills, sai amtaina sai li linga ni maari liu o le ngali. Ma tilo ai se numera. O ni mata upo au fiai male a wai o ni ofisa, fai unga tala i tua i lalo tutu unga i la tu, tala anga o a fianga o le ola malolo ino la tu. Le sa ma fuele mali o finau. Ma se tūlanga e wha ono vau iai, nei maliu. Sa wha malia i nani tama ta isu e wha pitoa. O le tina ia finau sa wha seo tia la tu i le sa i sei olo na ua. Ma la tu, ta pule ava ia ilo na ola. Ma ia ta wai o le telo pūlenga ma official se fu malo loina. Ta whaia so ta inga ma le ainga, ma papolenga i winga ia fianga o le ainga. Ta le ima whaia na whati noa la tu ma ta whaioi mo le vau i o nei maliu. Ma ia whatonu i nai, le unga on se suenga, e au inatu le minista mo le vau i o whatu pe besi ainga, ma minonga whaonunga li. O le kampania o na ina le lo minga le New Zealand Herald le NZME, o fuafua e tipina i le tosu ma le valu ngā luenga a o tilo e toe whatūlanga le vaenga o tala. Sa tapa ina atu le au whai ngā luenga li tai au nei malongo i aira na fuafuanga. Mo le toe whatūlanga ma toe whaavasenga le au whaingo le au whai ngā luenga i vaenga umo poto tala. E au whiai ma le New Zealand Herald, le Business Desk, ma le leitio le News Talk CB. O fuafua e lo mia ina masaunia i la e tala, e la i kiatu ni tala lea, e taula i ai le au whai tau ma le au whaalongolongo, e patino i ai. O se tangata suri tula whono i a mionga whaurungani i tamaiti sa toi tiputi mai Australia. O mawhaiana toi a waia ki tangata lau tele New Zealand e eo noa. Ma se wawainga, te ruai se lape le tula whono. E wawai aina toi tali umai o tangata suri tula whono. I lalo whatinongo whemalanga inga le o iloa ai ole 5 o tasi. O le ari sa whasaleina Queensland se numeris no tula whono. I a mionga whaurungani sa i a whaia tamaititi le lua whemale lua skulu. Ma whasala ina re wharikui pui. O le tausanga upawae sa toi tipoti mai e New Zealand. O se whamasino New Zealand sa inu reina pe whapewhea, o na ngafa ma le toi taliu mai o le ani so tula whono sa i whaalia. O lana so le tula whono e onga onga, ma whaamau e le matau tioro na la matia, o whaailoa le tala whea ngai e o le whaavaia, ma whaia so ta inga ma le ofisa whaanofa whaavaia. A pe tai, o mau e le ni whamasino whamasinonga whaatu malo, Judge David Robinson, ele o ia te ia se maro si anga whaare tula whono. E whaatonu ai se whaatonunga muli e whaata ati ai ni tutunga, i lenta malo i lalo le tula whono, pūlenga ma whaamatalanga mo tanga tula whono e te teliu mai, o le lua whemas malima, the Returning Offenders Management and Information Act 2015, leo o ilo ai o le tula whono o le Romy Act. E mafu lea, o ne se furu lima masina sa sai ai lea ni tula whono Queenslandi. E le te tala i tua, turi e te mea tōru whasalanga i reno whaavaia. Te tūlanga i le o vavaia, i lalo le tūla whono le Romy. Ina ua whaavaina e pūle ai le vavaia o tangata toi tip mai. O le ingoa o le ali e le whaeloina, le whae unga muni muli o le whaamastonga, whae tūmaro sa lomi eina, whaapea mane no whanga o le whaamastonga, sa whaiai le luiloina o lea mata upos, sa ta pē ina fot. O soia moto le territorio America de Pacifica wala to falia le ngā lue fata sinei ma le president po o America Donald Trump. Ta la to fai ave fata si ai fa malo ia president Trump ma le sui president J.D. Vance i le mai ai o le la fata tonga i la son rafting. Ta fola e Trump i la sforele to ruai o no le malo si telo le malo lu e fai ai le fai unga e fai le fata tonga de tono no whanga le Capitol. O le suita mātai kona kilesi o whiriwhiria mo stei mua mua le motu o Northern Marianas, Kimberly King Hint, ma se sui foi o le Republican, na i ofo i nai lana whamalo. Tai ta wai, o Saudi Union ngā lulu whaatasi ma Trump, ma lana whai ngā malo e sailia, ma awinatu ava no le lei mo le motu o si tiai le ola le lei o tangata. O le sui o le motu Amerika sa mo le whalitua i ma le whionga po i a ui whaatali a mata Rage Wagon, o whaatolu no fo ingo o whiriwhiriai. O i wharia, e le ma whai ona e whamtalaina le tāu tele, o le mulimuta ia le Amerika Samoa whainga whatem klasi, e be ona whai loa le i le while mu, o le whasuia inga whainga maloma i a President Joe Biden,
ia President Trump. O ia ta wai o le amatanga o le roa whemare rufu limo staimi o wha moe moe ngalelei. Ma ua sa unia i ngā lule whaatasi ma le whai ngā malo o Trump, i mea pido sili o na lelei mo Amerika sa moa mara i tūlangi le Pasifika. O le sui o le moto o Kwame a James Moylan, ua pei foi o ui whaatali ma Kimberley o sui o le vanga o le Republican. Ui whalia, wa ato o tōran wha moe moe o le te inga le Republican, o le asiri atu na malo se eke maa ainga maua, le militeli, ma inga whatino tua oi. Walo ia neo no whiwhiria ia ai sake eke, o le pāre mia tonga e le tupu ia king tupu o le wha. O ai sake eke sa manu maro le tuwhinga ina mai ai se pālota wha lilo, i le asolusu wha te semo le tūsanga o mwae. O le runa whiwhiringa, e muni mai le wha po seo wha mawai o stiosi so valeni hua kava mei liku, i le asoivo te sema, a o lumana i le pālota o le leto e wha tuatuina, o lana whaingana lo. Ia taro talonga o le tamataro tenisi la uloa Novak Djokovic ua ia toi ki tuala watolo na olanga i le tamasanga tenisi o le Australian Open. Au ia turi se matati e se taalo mata ina sa ia te oile atola na panga televou Carlos Alcaraz ma i le ausia le orsu anga champino le tamasanga i le pōna pō. O Djokovic o Serbia o le lima spulu ia i leo tamasanga te teno le tenisi o ia ausia la warfasolonga ta'alonga e loai tama e su a champini por semi-final. Djokovic solo tilo e ausia se matakia o le manu malole i tamasanga i luas malilima Grand Slam. Ai fasi fulu tasti le tamasanga i merepone Australia. Nesa ia fa fia le au mata ila na manu malo. Fa leono ono le fa ono le tolu mo leono fa seti ia Alcaraz e lusu tausanga forani. Ma fa muta di ai non fa no e manu malo i le tamasanga tele i le ta'alonga sa fai tu la sa faiai. Alexander Zverev, da ia whātui le loina, ia Tommy Paul, ma sawa tuai fo i le ta'a whāsalonga o semi-final, a o le taula inga toa sa iei le asa se furu le ta'a mrasanga, sa ma furi lea, i le ta'alonga tele a Djokovic ma Alcaraz, e ilo aila na panga. I le mai o tamatai, sa whāte ia Paula Badoza, ia Kokokong, ma au sia le whāsalonga e whāo su anga champini mo te mumua, i lea tamasanga, mai o le awhitau nei, ma lana wōma mai, ma le tamatai o vema champini te minei, Arinda Tampalinga. O le tamata alo la kapili ki sa moni ue Dylan Brown, o avema tama sa vevela, iei tala noanga le tamasanga le NRL, au stali le baso mwai pitai. O le ale se fa mo o le avaia le fitu pupula le kalapo le Parramatta Eels, o suia le la kapili ta alo ai. Ta basa tala le baso mwai, le sa ni putia tua i tatu tala, ia le sa unio Brown, e su ina na make tuni ava noa. E ui lava i le unio sa na whenga inga o iai male Eels, e whaona whata moe se iau lia, le lua wheto su tasti. Ai ui lea, o se la sanga e mawhai eo na whaia e peiva i a teia, o le mawhai leo na wawe sa wali ese malana whenga inga so se tau sanga. I le tūne i ai o le whasalonga e se fulo le ta sanga, e whaawa wai o na taalo le tau sanga, e se so ai, e whai ailan whai unga. O Brown i lusu wha tau sanga, waaria e neo se tasi o tamba pido silio na le leik tūlanga le 5-8, i le ta sanga le NRL, na lumano whiriwhiri o stam telefou, ma ua maa nao mea tele o iari te minei e iso kalapu. Ai pitai o mai lawa te minei e ia lawa skalapatino o tū mosta o turinga mo le stainia o ia. Talu mai se i meli na te mai nei le na pūlenga sa pasi a i tolo le vasto wai, ta a mata i lo matalu whea vea i le whaona tō sino Brown i le laka pia Australia, e ui lava, ta whanau New Zealand nei, ma ua mai a whaona ta alo mo lau laka piliki a le kiwi, ta pitai. O se whaatele tanuranga ma le leitua le Sen Radio, sa te ena e rovi se sino la kapi Australia, Phil War, i le monio ne li poti. O tau whai whirwhiria nei au la kapi tai tō whitu ni usila ma whiti mo le vai o le tamarasanga te tō whitu i Perth, i Australia le whai unga le vai asaneng. O le whai a onga ni usila Tomasi Thama, le atali i o le tamalongolongo a mo mua whiti le la kapi tai tō whitu, Thomas Thama Senior, o ia whirwhiria tama fau e tō lua i le na au. O le tamatala voa suma le valutau sanga i a Maloni kuna wave, Piti foilo na tupuanga, ma Frank Vainuku o lon tupuanga tonga. Ma o ta pena i New Zealand tau si tia se tulanga le e iai i le whasolongo. Te risi, te minei, o lo tulangono i le whasolongo au, ia piti o lo tulanga momua, lo na lua ti eise pania, o rani i le tulanga tolu Afrika, i saute pidio ki ai, i le tulanga wha, ma Argentina, i le lima. Tala namo ne ia oli, anga le lei pele si zeisi, so i fuia.
Malina ole au la kapita to fitu ole tamauli mai le moteli sala fai ma le fio anga sale lo longa tu fansia ele telanga ya ma to mo upanti junior sale ma le fia anga le to fitu le ban samo le ni fo i vaita ole to sanga yo ele le yanga ko pepese le longai ya ma ko mangua ko siko inga le mo ma yai me uma ya tanto te ai ma tanto fa piane nisi o taimi anga le ai ya pe ana le ai lo malosi yo pe anga le ai lo poto o uliska ka because ni ngana be ai de bede ai non fela ka va oi savia to in yo o ka sa fo ka ngoa na alo ka ri ngi fo i vai nga le aso vala si Julio fa malo antu le vai nga le so ya fish fa tanya mo sama ai nga le ma to mi dai bel pone Australia ma lo le so I fumo ke lo makamakani le tamsanga te ni sina he fa solo dai to ai fa fio tanto soli e se foi kala yang u fa longo yana na yari I fa me o nga fa le kongwa lo ke va ko ya o Ruth Liu va be foi le pule le McDonald I lungo Messi Road I mangele le marupio ma lo al ka fa o ele singa se fo lo mo I le vai termine to sanga ni lua fe lo lima o le ngase o le fia no foi le fale male ainga ele la maua I se usole ya le marupio Lucia pesa minofilia ma lo le soi fo manuia fa taile ma futa mai fo le rivaingo la woli tile yone yo fa taile ma futa mai na ya I papa toi le ya fa tan fa tu fo I le toi ya me kairi ya tonu le timi to ya la o le toi fo I mai ya ma ka ko por kala meli toi fesili mentali ile ni fo I tu sanga o le fo I usa ni mai ya ni si company lang langina le tanto pologala me ma wifi longa mo o to le fana a wala va I le fa fi no to lo to ma fo fa ma to wanga sulu ala banti fa ma lo tu fele ke ma fo ko me ri su e tano si o nei ma wia e ile ga o le sa ya ngauia ia le fo ia anto se tasio tina e fafoane o se supermarketi tono au kilani. Ia ma o le tala fifia, o le famele tala, o le ua loka ina nei. I le fale pui pui, mo le lua sifolo ma le lua ma sina. Ewa, o le mena tupu, I le ma sina o te sema, I le tausanga e lua afe lua tolu. Foi mai, na patatu I lanu se tina, ina ua ngauia, ele ula le sua fa ia George Jackson Samson. Fa apaka kuor kakanga I lalo si tina. Fa ola na ato. Ai alu maia le mo meo kātsta sa I tonu. Alu wantu leo le ula le sua fa ia siosi. Masano e masangie ia le ni pule leo le mektan. Alu wantu le malaka da stina leo. Ma fa alu le selen. Ia o antu le hafeo no se lau mara iwa tala. I to tonu o le intu la e tasi. Ma I le ula e le uta wa mai po amenga fa mai mahora ka le kupe. Aia o no fo mo ma fo tu le tupe ma nga yo inga ma fa salanga le tu ia. Ma kwa ma ka ukia. E ye ni si o fa salanga o le te tau mana tu. E le tu langa fo I le le uta vale o na o le uta vale o mali wele stangata. E la iki ki melonga fa salanga ngai lo fa salanga le te vai to ilunga I. Lua se fulu ma le lua ma sina I le fale pui pui. Ia ele o se fa masingo ele o se loia e na no fa pena atu e maka o kia le fa salanga le wa ave le ni tangata ia sa se ia le tangata le ia lana atu a o tau mafaile tinai e tu ulana fa tau tono lana ta vale ia o le tina na nga ia tu fu ilele ma o le me o tupu tanu na umale fa le vela
Famali tina, o ia wale toi fia lo fisan fa tau na oi. E mo mia le to lua masistangat, peo manistangat. Ai famili fa amtalanga. Ole mata upula famai. Ole na manta tuina le tangata lea. Nga yo inga sitina. Ya. Ole ala na to laula wailo nai unga. Ia pela winailo nai unga. Ile aso nafi. Ya malona fa salanga le da. Faisi lewa. Aso le masino te se manua felu aton. Ya ole foto ala wina le unga le fa amsinonga. Ile amatanga. Ole lua hafe lua rima. Ya afuala ia ile tulanga piune. Tanto fa amsinonga isa mo ma le silonga ia ma le kuai. Fua mai nei ni usila le meo le ro ia ma le fa amsino ma potu fa amsino le ia. Ia ma tanto lava ia nei au kilan. Ia. O le kau vave mai ia le tūlanga e pio na mai tawina foi le nei vaenga o le au. A wala vaia lau si la fia. Ia o le kūlanga rangai. Wa isel to e ka lalo langi le wo tau soifu. Mau tanto wola. Ai nga o i le au kia kia. Ia, i le mana malama pia le mana malama o kimiri. Mata utia. Ia, o le fautuanga la vaia, ia tanto matala. A fai po aina e alo le tau fale. E alo e fai le fata. Alo maa vingia me fai pele. Pe alo maa vesa party card, maa vesa skula aki. Alo meu ke vai koi. E sa ufa alongo se me fa pe idei au kilani saute. Na o isi pito no o le tutupu mai e mea fa pe. E wa alongo wi. E kanga kurga kare a kollo makua. Ai lima lua e lolo makua. O longo wi. A va apea, whakai ka inga. A va apea. O sio ki ngā ia whani le kaukanga o koe a kailanga ako. Ngā o sio ka lofa kui le ngā kaka. Wa longo wi ngai le i maulanga ule ako ai a moki e whan. E longo wi ngai le i papa i le reo ngā lima le ako o sio ki ngai. Oi, sole. Ke lo le mela wangalo e kia. Wa ngalo ia ufa mangu ia kore kausanga fōma le kisimasi. I sio tina fa pele pele. Ia Berry. I was miss you Berry. Ia sio tina ia pe mita. Ia fa maruia antua i mala tausanga fō sio tamai ai putau. Ia malo. Ia maruia le tausanga fō bakau ngalo ku meo le kausanga renkiangi. Oili si vaenga le lunga i fa tala fatu ia oilia. Johnny Tauti. Before June Tosso, Toto Vau Lua Manu, Fantan Fantui 49 Brisbane, she also ya Sto, Pauli, Sanele Mavutomoye, Malia Rosa Pio to ya, Tevanga Sini Sanil, Malori Kafauri Gayaswa, Afe Wakimu also Congo container, I wake also Congo's Pailo, Yaki Kapungia Quasis. Tosen, sulu al patile ma vuto mo yai. Alo whaanga i le to lua, o lo whianga i mga aluenga. Ia Marcelina Tuia Fiso, ia ole whamalona mai ia sefa kaino. Ia. Whamaloa Tuia Moana, to junior ia ma, luane. Ia lele, Rich Frijo, soli. Ia masaloi o i sepani ke lo ka longa le ma kwa yo muli cha ia le tingmili o le ta longa le o le tennis ka kier ka ko ka pi o le fko amakala ka pi le so kongo le valentine de basina fo yo wala ka mai fo le valentine le aso fo le lo fua lo samali mai ma wo yo puso sukaraki o le aso kongo nga e amakani ia ka me sanga le Super Rugby Pacific ile ding to sanga. O le tamusanga o le lakapiliki, o le foto a matalia lea, i le masina o mati, i lona aso lua. E aso lona lua lea o le masina o mati, o le awapelea o le amatalia i le tamusanga o le NRL. Le nei fo i tausanga. Ea, o le au te wai atu i o le talonga mua. O le talonga lea le au o le Canberra Raiders, lea o le awhitau iei. Ea, ma le au a le Warriors a New Zealand. Ka kia na vaenga nga, wailiri kai yanga o ki. Ai si vea kusa kwan. I le talonga leo le tennis. Tō le, o ke whaia. Le maka o kia. Ai whaila utala.
I le tangata le numero fitu le te mine le tupa o le il talonga o le tenis. Ya. Pamai le whamtalanga. Ua se furu fitu nei tausanga. Talu ona awa yantu le li I me le antunu o Serbia. Le li I le o Novak Djokovic. O tātou manatua mai ia le si awali e to alua le wali I taia le te mine. Le li e sua whaia Roger Federer. Ma le li e sua whaia Rafael Nadal. Ia, o le si au kamale wa ke ia o vai kua ngofo mai e kuri mangu le li e Djokovic. Le li Britania. O I furing si le wanga lo kuri ngora kamasi. Ia Andrew Murray. Lau kamanga e, yo e ke leanga whailunga pūlo, whailunga asala. O wai e tuela ta amlusa, sole matautia. O le tangata le ia Novak Djokovic. Na ta alo I le ta amlusanga lea ale US Open I le tausanga na te nei. Na mai ala ta amlusanga fo I le lea Wimbledon I nai Britania. Ele imanu yalan tamu fai. Lena Champigny I le li I mai sepania lea. O Alcaraz. Carlos Alcaraz. Ia pitaila. E sa awet kana fo I le. E matua le pusi malano fila. O lefa mai le tala e peo le tawa mai le telefon I le so mai a se uli umalaulisi. E sirko I ngā whainga le so ngā lenga whai I ana pō I nai mele pone. E le li o Novak Djokovic, o le li I numero tolu lea. Lea sa avea mo Champigny tau sanga o tona I antu tamu sangana o le Wimbledon I nai Britania, te le o mautido I nai Roland Garros I nai Ferrani, ea a o le US Open. Lea fo ina Champigny mei le li ila, ngā luas fulkasi kau sang. O lesi Djokovic le li lumana I lau ia matamata I lanta. O le li ile o Carlos Alcaraz. O le mela le tupu. Na amanta le siti mua mua. E wha I le ono. Io. Tile I matamata na po. La nganga makua I au ki ngā inga po I le pengkolo. E pita. No on to le siti lona lua. Sa ua I le wha I le ono I a Alcaraz. Amatalo I na ono I le wha. Ia Djokovic. Aluantu le seti lon tolu. Ia wa amantalo ala na tango fa le ia le pusi matua. Ia o I le pusi le titi. E o antu le seti lon fa. Wan tauna malo I seti tolu. Tam sanga le li tu pa oli il talonga le tenisi. E te tauna tolu seti te manu malo ai. O le tu o te maita. E lua seti tauna e manu malo ai. O le seti lon fa. Ia le fo I ono I le fa. Lono winga tutusa le ia talonga ia rounds le manu malo I le li o Novak Djokovic le li o Alcaraz I le seti lona lua ma le seti lona fa lona wingala e fōringa mai o le amakoi maka o kia se kulanga o le a o tu iai ia le talonga wa le la ta alo nei le li o Novak Djokovic ma le li I sia mani o tangata le tūlanga lua I le whaen tūlanga na leo tangata ta alo tenisi le tūpā o li ile teimi nei. O lena malolo ai ia lele I mai Amerika, lele I swafa ia po. Lua lele I tie breaker. O le tie breaker. Ua ta I ono I mo me around te marumalo ai le se te tasi. O na whailo leo le si round wha o popo. O le tangata lai mua mawala na fitu. Ia le tangata nai marumalo le se tina. Lua tie breaker leo te wai atu I le se ti mua ma le se ti lona lua. O na o tu lo le lona tolu, manu malo ai le li I o po. Ia ai seti lona wha, manu malo ai le li I o kere I loa ka kia I whape ngā whaikaria se uli maka o kai au. Ai, o le ta longa la lea, o leo te wa ai atu I, o leo le alo atu I ai. O le semi-final, I le tūpā o li. Leo le avutau I, I le li I o Novak Djokovic, le li I lea mai siaman, le tūlanga lua. Novak, o lo tūlanga fitu, le li mai sia mani le o kiri lo ka uringo o kiri ka mo fai voi ka o alwa o su er ka ngor kam o le a foia I le a so for really so ne ia o le tulanga nai pi o ni ia le talonga foi o le tennis I le tu pa o mai tai o lo ko vai kui ia o le nambanu malo mai ia le afo pu yo le fanga solo te mine Io, a vela na te mai mo mai sisilani I le riva ngole nguli makwane ai ngia nga duenga e faia. Le ai mang yau fea o faia. Amu ia. Ki lunga le volume o lau TV. O le tamai tai mai Amerika.
leo lau tawi ia mal tumitai le mai fere kungura ia nga si mo kangole ka nga ofu ame ku meru ngai kero mai kurengo anyways ta longa na le tenisi o se ta longa voi le umilo na fantinonga ai o ke fai o le makua maka kia o techniques o le tausanga te neina vai ai le o Novak Djokovic o le sa fa maule mo le pa o foi le fai tuli lo na tuli ele i le vana umana failo na tautonga. E halango muli raka lea, langa i mauta utia i ele mole tala anga o lona soifua. Wa mai le tala le tangantale o Novak ya so la ititi. O lai kākara ko polo ke ngisi fo lele lunga le pala. A lai papa po mui o i Serbia. Na tunu leo Serbia. Ia mana tua fo i Serbia an tau Serbia. Ia. Waka kokora ngoe fitawinga ma Lucia. O fitawinga ma isi antunu o le antu Europa. Ai fa me o lana tala na laki ia malona ainga o lena maua le awala e mawhai ona o mai tonu Amerika ma o ngai ma kolenia i le ta alonga o le tenisi. A e sila la pea o nga kolenia le kamala o Novak. E yeilo na tali masano po o se fulu valuanga i se fulu pe se fulu mon tupu tausanga. Sole e re ma iarka la kikirunga. Ele ai se kaya rua ku kaure ngiki. Ana ka mrong kama. Yo. Ya, olonga ui. A fai fo ele leia ke ngisi ka ko fanga. Pole ala vol talong. E fa malo antu i matu. O lo una ia la tu fanda. Ia po o lo tu fo ile ava no. Ma fa alu o la tu teng. Ma fa alu wa o tu se len. Ile una ia le fanda. Ile nganta ile tu o talonga. I mean le tu tangwa o. Ai fa pe foi. Ia le tūlanga i tā long. Le tunu nei o New Zealand ma so se tunu una vai faf. E se le malo si o lava noa. E maua i ngā ruenga. I so se tā longa lava. Ia tātou tala roa le tā longa la toma ia le ua masang i le ko ke leo le lakapi. Uma le lakapi. E tele i si avado. E whiona a vea i mawhaia onga. E mawhaiona a vea ma trainer. E mawhaiona a vea ma se physio. E mawhaiona ngalua i tono le ofisa. O karapura kapi. Yeah, e mawhainga a vea ma development officer. O la le maunga ruenga. E maua i to tonu o meni o tālonga. E re mawhainga maua. Pe fo lele o ngaki whampo e moer ka isi ma le moa. E ri se me ka o se ka isi ma te moa e whai e ngei. Yo, e tala noa le me tau o le fasi pepa. Lua tala noa le me tau o le experience. Ia po le anga va po le tomai po le poto masan. Ia, pala vanga kala. Fa mano tuai. Ia Malia Rosa Pio tu ya. Yo, stasi lo anu sambo e le I telesa o faitau ia le tong finga le tomai ia Destiny ai ava. Ia le mo tawat. O le mo kwa ma ka inga la vale tong finga fo ia le alu tomai tai. O lo tanto tuno. Fa malo tuai le tapo inga ma tua. Ia fa pe fo I wo mai masan. Te sila fia. A le leingi ma mawa a se ka mawhainga. A se alo samo. Se ka ki mōle me fo I le lo le fia whare ari di fu. Ai a maka ngā ngi se me fo I se samo. Ngā lo whai akua. Mano o pito. Whewheake. Saipe. Mode. Bulovina. Ihoi. E fiu kanga koe wha samo mea. Waka liu konga ki minga. A le liu konga. Mo liu ko ela a le liu ko ela wo liu fiki pe a songa so nga ka ku e me ia ka o me vale che tulo wala fa funga ia wala vanga kala ia le ri o le to lu sul no miru ton tan le tu la tolu tan ton tala I vai fro tala I ta longa I ngana Perijania. O tau su e saunga luanga fau, sau loa le bau master, o le tau sa ilintanga te tala vauto e malalosi. E ia iso to mai le faa ila ino ua mea, a le ai le a faina. E mawhai lava o na o au ina o e au e whainga luenga. Le le te tongi mai tu la whainga luenga. Pala au loa ne le bau master, I le olua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Olua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono.
O le R-Dash Travel o le company numero tasi le tau ngofio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel. Tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o pula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O mana o mie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa i alu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o pula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le vitu au lele ma le vitu taiala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, awa lai te whaatuai. Ai lesi tala nei loa lo walo. Wala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Hey! Oh!
Whavianga sui whewhilongi o le rivang o la woli polokalame o la woli mawhunga mua si o le July wha. Ona ura tula o tala mai Australia. So we'll the four of just will if younger Australia and to severe. Mal polokalame na la nga ngai fo faiva si o le July fitu ile poana. Nei. O le whavianga mai Wayno ma DJ 651 tam o le whaifa yaso fa before DJ Noise, DJ Dama, to from a beke. Yamala saka mali le vo pa ke kar ngi ya wo. Yeah. Am ka un ka ke le kalo, ya o ka un ka isi me. Ya saka mali le pa ke. O wa il mon pa ke ka soli. Ai saka mal pa. Ai fa dif. E pa ke ka vo i pa. Ka mangai le mangi fil pa. Mamma le o pangalo o vele ngo sia ko inga le sama sanging bala mai ngai papaku ya a kongwe se kai me ko bala ngalo ya o ngai yo la ngai o la ngai ya nga maf o potato yo le si me manga ya le afo fa nga pe o le me ano o le mele ta o le sweet potato la vo le si nga ngo si le wanga ki lo le sori wa manga lo ngalo me ya pi ma ka mo wa nga se po le mai foi le o le manga lo ngalo o poni va le fo ko manku va mangu ya ko ka so fo si ko inga nga poni nai papakura ya masiona pule ya ma tanto ma le ma to mai nai papakura o se pito no ola o ke fa ya ko le mo ke le fa le fo nga fa ya o ko nga papakura ma se no want to die inisio of ya ko le ninga fo ile fana ya le menga le ngo lo nga ku nga ya le piko ngo ka ko papakura e vela mrisi awala nga e fa aka mo kwa ma fie mo le pif ele mo e se mo le moto e fa jano van to ya to ile malo le to o lo la ma pa au ina papakura ma lo le ono sai vela ke lo le kali le vela le o le air conditioner o le swimming pool la po sa ya te lo wa le vanga vinga sia fana pa pe mami ya ka ide o le sami kelo la lo le sfulu lo tau sanga le matu o le fuli le o le pu yo o le swimming pool ave o kumu kit anga fuli ko va yo le me le fa o la fanga au pe o daim fina fa pa si ya fanga o fa fo ko ila no me paolo lima mingu ke fa malidi se fea ile pensingi se fea markupe pa wana bia ki wa ke le ko i male pili le vai fa ngai le swimming pool ka mai ki nga fa ya na me le fa ngai o ma kwa vevela ka ko ile nei foi vai ta male kana muri le mai le minister o tupe ya o fo le minister o tanga ta fa mai mo mai I to tonu o sila to mai ta minister ya Nicola Willis o le o ya sa no fa mai o le terminate o le no to inga le finga man lo le national ya po le coalition government pe o le tono New Zealand terminate e la to te talia in mai ile vai o ya minister o tanga ta fa mai mo mai tono New Zealand o lo o ia fa ta wana wina ile talia o so se tu ainga to risi ia wa le ali minister to risi o le mela le o ke kau fai kau ko I o le fai mai langa sa ngonga le fa pe mai so se tu risi le mai sai na pa au mai tono New Zealand e fa alu ala tu tupe I pisi ni si fo I pito no e se New Zealand e le nganta ile da ya e tutong ye fo mai la to o lo nga lulu e na pito no paka di e na ri ka mai ka mingiska e fa fema ko ku risi e maranga mai samu o le fo ye kene ku risi e maranga mai samu le ngala o le ye le mo le meta o le levi e po le tupe fa o popo o le no si tia mai le tolu sfulu lima talanga ile se lautala le masina o ke topa ile tu sanga na se mavaya tu nei e o le so anile I le tama o ainga o New le makua sa o le pese fo le makua ma le pelepe koi ma sofa onga ole fa le ton e pere ye le tele o tama o ainga o tu umala volan le nei fo I vitang ai o le kalanga di ina mo fionga ka mai ka mingiska fa fia ma ko ku risi e ko kele ye maranga mai samu
E le ufa aluangi kupe mako kurisi kongongi sila famal mole la ufiong ko mai kai minska. Ole fui fa alu kai 1.5, 2.5, 3.5. Fa vale lei mai foi ka ko kurisi ya.
In this update, believe politicians had little to do reining in New Zealand's inflation rate. Stats NZ says it hasn't changed from September, still sitting on 2.2% for the year to December. It's a long way from the 2022 high of 7.3%. The Herald's Liam Dan says the government can take some credit for cutting spending, but he says ultimately the inflation rate is the result of Reserve Bank decisions. Those high interest rates have really hammered the economy, and that's done the job of bringing inflation back into the band anyway, and people can debate how much damage has been done along the way. A pledge to go guns blazing on economic growth from the government this year. Under a cabinet reshuffle, the economic development portfolio has become economic growth and been handed to Nicola Willis. Willis says she aims to move fast and engage with innovators. Expect a rolling war. We are going to be making continuous announcements as part of the economic growth plan. The foreign minister suggesting Donald Trump's personnel helped make the Gaza ceasefire become reality. The pause in hostilities between Israel and Hamas began before Trump's inauguration as president during Joe Biden's tenure. Biden says his team negotiated the deal, which includes an exchange of Israeli hostages and Palestinian prisoners. Winston Peters says he has no doubt Trump's emissary made it clear the situation had to be settled. That's why we've got it might be flimsy, but we've got a truce now in Gaza. The bridge over the Mangaunuku stream on State Highway 5 in Hawke's Bay is expected to be closed for several hours after a truck hit it. Former Prime Minister Dame Jacinda Ardern's new book, titled A Different Kind of Power, focuses on her time in New Zealand's top job and her leadership style. Ardern says she's tried to share how it feels to lead, especially when it's a surprise. And for anyone who has ever doubted themselves, I really hope there's something in it for them as well. That's news. In sport, the Canterbury Magicians are chasing 172 to beat the Blaze in their Women's Super Smash T20 in Wellington. The hosts tallied 171 for 3, thanks to an unbeaten 59 by Rebecca Burns and a quickfire 44 from Jess Kerr. UFC fighter Israel Adesanya revealed his desperation to win in a new way. The 35-year-old returns to the ring in February for a middleweight showdown against Nasruddin Imavov in Riyadh. The last style bender has never won by submission, but he wants to change that. Yeah, definitely. I'm going to choke someone out. That's one of the things I want to do, is just grab someone by the neck and that'll be fun. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Tala le tau mo le so mo le aso atai au. Wingo le tau mo le so e awa o e ni se taimi e iai na iti mo te ulwa vasolo ai I le awa uli ma le fiafi. E angi malo si mai savili mai saute ma e mama mai I le fiafi. Vevela famawina e luas fulu lima tikeri ma le malo lua se fulu fitu tikeri. O le angoto ifo le la I le fiafia na nei I le to luas fulu minute I le tu la iwa. Mo le aso atai au e ma tele ina awa o feita I o le afapena o na to ilangi le mai le tau I le tai au atai au. E angi mai savili mai saute I sifo o le aangi malosi mai mo sina taimi I le awa uli ma le afiafi. Vevela o le aiai lusu fati keri ma le malulu e se fulu fitu tikeri. O le au soa ele la I le tai au atai au lusu fulu lima minute e te aile tu lai ono ma o le angoto ifo I le afiafi I le toi lusu tasi minute I le tu laiva. O lau tala na o le tau mo le som le aso atai au. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Kuanandure anami, savalege mena veve. Noise, noise. Dale
Fianga mai le toro fiti le ni vai ngola only na ua se fulu me tu teni le July tolo o le dasa e fa fonga i se fa bo ngana o tala i vai fanua ma tala I tala ngola ngana peritania le ya wo le salulu le so le tupu mai le tutu ala radio Samoa polo klame la only ma fonga mo se le July fa ile afia fidei ma no ale on se ma no foi le tofa fa Beta Drive Doctors I le taulanga fa tau I mangele fa pea manrua mo le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui pui o le fana witi o tupui pui le COVID is full river mo I la tau is full on tau sanga malunga atu fa pea ma tupui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Avia maua sosa, Omega Ka, Riama lowi moa, Omega Ka, Sabale tau mofie, Omega Ka, Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Kebetis Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua vitfitu lima valu tasi lua. Susu mai manu kaune Omega Ka Umalole keisile Omega Ka A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwa I au ki lani New Sila. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Solo na whawhaunga Whepula fi mai fitu o le langi Angi malu mai le matangi A o utu matangi La upenina Ngoto atu La ulupelele Walele matu For ima to my belina for ima to toy fever aya to fever aya tu isi o tino e o feo e ai to my telesio e mona mai to feel tells you a
te mana tua lau masani Pe a umana tua fiafi Whaai u i se upu a popo au i E te whai mai lava e alofa Alofa te so o se tasi Po o whea o mai ai le nei lalolani La o whanau pele no O to whea alofani Ya mana tua le tina pele no Longa mali e umatangi For No utama pelina For To feel aya To feel aya too Isi o tino Po o feo e ai To mai tala sio e la ngona mai To feel ngona loli Po o feo e ai To mai tala sio e la mai To low e whaka to low Hakamanga no mai Te tamana i na vai vai Motoi o te moan Ni he tonu o te tautoi Toke lau ai tama Toke lau i ki e ke te waka e toi Kai ki e te tua Na talia e toku tamana Yeah, you mauna o kaol E ki tōtana manawa Halo koe lomo Na haita o te tua o loi mato E mihi alele koe te tamana I tēnei o langa Te hita e waka longa atu Ki tau kalanga For To my belena For Tato e fieva aia To fito e va aia tu Si o tino e Po o feo e ai To mai tala sio e ngona mai E to mi si e loli Po o feo e ai To mai tala sio e Langa kita ko te wanau Tui e te takua kakau Kai langa kita ko te wanau E te aloha E mai ngatai
natu le mafutanga o e mau o e manatua maita o tu mawita I lo fatu Boma tate tala no ai Mamo sao se haso tato e fiava Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o la fusi I amana tua
E tau fono lo ui e afu Si o fale o tau patu patu Wale ila lo tino ile namu Ai o te usulava male fia fia Tali ilangi ai o so manuia O tale ni lava mea uma E mai le atua O tale ni lava mea uma E mai le atua O te wha atu i le aonga E whai uma e tamaiti o uponga I le uli uli o si o upau Ma o uwai e papala i le namu O alofi vai ma fia fia O se e vai o te lenga fatia Si o ulu e momo e tutasi Le moa moa o le whai Si o ulu e momo e tutasi Le moa moa o le whai Wale au au tau mawhainga I se a o ngai a pia Wai ula vai le kolisi masani Le maumanga sasa le tonga whai O le sapelu lava o si a upeni Ma si a upea tau ato ato Le ie la sa o iuta E tu si ai o le lafo Le ie la sa o iuta E tu si ai o le lafo A o walu nei a pia Wa o ile langi lo ufia fia Ile kaisi la o la usikaili Ile sesenga ae tau le fetaui Ile fufusi o si o uofuae Ae le ai oni o usewae Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Wa ngangi lo uolanga Te tau na whai so ainga Popo le vale lo umawhau fau O se panga ai o le au Atu atu vale o si o uloto O tau o so ai o le moe tolo La umalo a me aunga E su e ai se awa La umalo a me aunga E su e ai se awa Beyolela susuluma sulumiai Ayo folina ata ata sineleva ai Ayo te tawa tuile sunei
Ilata wamafutanga Silo tanga taipen na etili nete mane ese oile pilele mabana ese Oe hola umasiufo Yaso faiso Sungai au maya yelo noto Iletio fo ile poto Oe hola umasiufo Yaso faiso Se uana unau ia ile noto Lau ile tu sape fale Miliona vetu Zulu ese Silava o ile bele Unga tsa afia Beyo setu Faina jana materia Bela ngona pefa tukumai Ia so mabona ulo uono sa'i Mafa atali tali se umali maya Oyo la umani Lo ma amora Oyo wa umai Oyo wa umai yo ulangona Leito foto fongo mane Mofa au so songa Luloto Yo mana o ontotoe Te faya mo E sobe fai na ta E fai mo fiena o yo Oyo la umasi ufo Ya so fai so Sungai au maya yelo noto Iletio fo ile poto Oe ola umasiofo Ya so fai so Se uana unau ia ile loto Lau ile tu sape fale Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo lo fale na ua e matino Le fifa ya numa o uso Le ne ya lo fasa awina mailunga Oyo la wangel mele te fa alua Baby, it's a baya tuwana ola Valmasio fofa belbele rosio ne yanga Ole masina, ole fetua susulu manaya Ole kitara malio oe o te fatu saina Ole se vai malu o sawa tu fantasita ua ia yesu Bebe se fifia o angelu a wawle lo fa ua mo Personality alone light up the room Just one kiss alone that make me a go boom Oe ola umasiofo Ya so fai so Sungai au maya yelo noto Iletio fo ile poto Oe ola umasiofo Ya so fai so Se uana unau ia ile noto Lau ile tu sape fale Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo lo fale na ua e matino Le fifa ya numa o uso Le ne ya lo fasa awina mailunga Oyo la wangelu le te fa alua ina Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Years ago, on the night of 14 April, the ship named Californian had come within 1,500 miles of its destination, Boston Harbor in the U.S. It was midnight, and Second Officer Herbert Stone reported for his watch. He found his apprentice looking through binoculars at another ship in the dark distance. He could see some lights, so Stone told the apprentice to try to communicate using the Morse code light, but the other ship did not answer. Then another white flash came from the other ship, followed by 4 more white flashes. So Stone called his captain. The captain ordered more light signals to be sent, but still no answer came. They noticed the other ship's cabin lights were disappearing, so it appeared to be sailing away. At 1:40 a.m., Stone saw the 8th and last white flash in the night sky. It wasn't until 4 a.m. that they learned the truth about the other ship. Both Second Officer Stone and his captain had not understood the lights and flashes from the other ship as alarm signals. You see, that night of 14 April, the Californian had stopped in the middle of the ocean since there was a dangerous field of ice in the water. It was while they were stopped and waiting that they saw those lights in the distance. You see, the other ship had sent those light flares as distress signals, and the Californian, which was only 9 miles away, would have rushed to help save it, except for one thing. The other ship had also been sending distress signals by radio, but the Californian's new young radio operator was sleeping. So that night, Second Officer Stone and his captain
did not know they were watching the sinking of the Titanic. But you know a far greater tragedy? To watch yourself and the people you care about sink into eternity on their way to hell, lost forever in the worst pain and suffering there is, forever separated from God and everything that's good. So won't you read and follow the signs to safety? Jesus has made them very clear. Just sincerely ask Him to save and forgive you for all your wrongs. Then ask Him to take control of your life so you can have the complete security and peace of mind that even if your ship goes down tonight, you know you're safe and ready to die and go home to heaven. Just think a minute. So whakamali e nao le everlasting praise o le rivaenga o le aoli malapese vivi mea umai le toa tolunga tuai e le porokalame nao le think of it e na ua Joyce fululima ma le awhawiru tauna tale o le July wha ta fo le wha on ura tula o tala mai Australia pe on tapena mai elfa le tua ia Miriama ala la toa po mare malo le whai o le whaiva malo le o le sai ia malo fo i le taua ta Polo kalame o nganga I fo whaiva pe mai a tala mai Australia te pena mai e le whionga ia le a taua pe se ta savea. Tasilima I Fatolu Amo Radio Samoa.
Ua mawhai o na awina atu le polokalame a le au auli mafafonga mua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. Ole wunche valu mala fa bidu tantale ole July 5 malu luantu Samoa ile dia sululu. Oni tulanga fale tonu light. Wa le mai ole le toile tatu polokalame mala tatu mafutanga ile. So, tonu mana tula da sa fa fiu no I musika sui fa filoi te dolo mo ia ngaluenga tuche ma fangano filima tau fa mai ole nei fo I vai ngoleso. Ja, Michelle wa ila tau ia o le sa uni mo fo ia nga ia tu mo ngā ruenga I le fiafi nei. Marugi tele ia la singa o te toi mangalo so leo I lo titi freitama alofa le tua matente ia tu lo tau soifua. Ia mso mato nei o la ila so hantau toi filo ai fo I lunga peau mangalo ngalo o le ea. Ora kalame o nganga ifo faiva saudi mai le fionga ia pestali anto savea. Pe a bai a ia talamai au se talia o le nei fiafi o le solulu. Ia va lo to va to ona fonga mua manuia le fiafi fa soifua ia. Tolo imatautu male penisula mai molino le taitu pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula mai le sau o ata uma o fetu o le lani Sulungia ia umasia uhani a omasa valivali Le masina se Yesu sulu ia samo lo uatulu Se ifai mafia fianga Ie mama atene matama Sisivai mapepese matata lato tunele a omae mane ilano oleni na o umasi a ukele Ele mafai hanga ona ngalo Le tafe mali o mai singano Olo onofo haitine matama yung alona awala lau papa Le pasina se Yesu solo Ia samo alo uatulu Se ifai mafia fianga Ie
Wafa apea